Andrews Akwabua the legend mene enshita Akoma this year onyame eyobolo na yemi muso na Akoma mu nsem Maa Akos na enyase to nsem wona busia e bana no oden pa nyame adom e chena so eye yenkonko Akoma FM yenko Ishmael Abrantie we na mesia no hey enne ena ma reposem ena me force me so me ba ne ye na me boa ne ti akora ne ntam na me de bi ti bo mo wankran koye made akwasun obi ehye ne ba e wa bra mate me di ato akura ase because of me ba nti eno na nchai me sa akotena wo ba bi esa akoye meat pa eno so ne penye me ofa bi so sa de me ko ba bi esi apinisie ho so amoa me sa ba achim no so no ma me amene ne ton paboa no se na wotwe obitimi ni be adwuma woni pe no okọ mi hia ya nkasa ni nyina mu no me ha be ma ne da enti no sen bondin me pa che fa ne pa akwasi oye de adwuma me pa che na adwuma de mi ni mo tete ke he ya wo ma me de ante adwo papa de ofa bio e de me mfo mu tie me konkoma na mi ye JHS me yin se na me nyum ya no ma akoba dwama yo ma akoto bi aware su o di ade ba ye nie enti na obi yi na so mu ontie bi enti me ya no akra no ehuni still na me obi obedi Akoma me na mpese me ba ni nya me mudo enti Akoma bia me ne hyehyɛ se wo mo makwan ya wo mra me nkyɛn enti me ba ni makwan ya me ma ne fɛ no aba me nkyɛn Akoma we ya mo bia se wo ba me nkyɛn na me gya no kwan no wɔkɔ enti wo ba sa na maka kyɛ na sale koto we dwom mu afa ne pen no atwotworo no akɔ di dwa na ba na mama na yɛ transfer ma me na ma frɛw me ba se na frɛw akora na nim because na fa ya me yawudi wo me ba no ho esa me ba na be wiase na wa be hia sa ansɔhwɛ no enti be frɛw a me se mba na wa be akora na obedi Akoma o wo de 50 cedi kura keto bi enso afa sende no fa nya lolo femfem nkɔ waso maami ya butra wanya ni nyina me daase me de besendo wo bedada me saa bisi Akoma bo dia makora na kɔ akora no kɔ nso a sika sem bi ensa na bi okɔ no kɔ maniska o ma ne hwe woni ne tofe kura 17 years e kaka asem no 3 days no kwa nya 17 years ya ka asem ne 3 days be be lamba nya 17 years ena ni 2 months o ma me ko ma akora ne 50 cedis omo command 50 cedis no me pa chew omo sadu bi mo akọ 30 cedi na chire 20 cedi me sha akora na kwan wo fo so mo hwe no na wo JHS o be wie e be to me bi no me ba na asasi kom no e be yensem bebre ena ma fra wa efri wo sem dia asem ko to ma me no papa nim no kra de won pa me ko atie me fra no sa die won peke me ko ena se bi de no ba wo fra no wo so wo fra ma me abona mane be si sa abre me ntehwe enti misra ni bebre na ni bresam ena me ti Akoma FM o ka no wo aka ho mete ena aboa bi nso ansa wo bon a aboa bi amere wani a yensa ne bon okay misra ni bebre no mra akwasi wa hutadin de Batman bra ni aka sam no bra ni aka na sam no kodi ayu Akoma FM bra ni aka de wo ho bia na ja e fo ma me da ye tra se ye ka sama papa mutu nsagu so se me ka che wo ma me so me ma na wotu mienu me ka che wo ma me so me ma na wotu mienu no agya ne wo ono kenti wo school mu ho e to fa hwe me ba no e bosuo no a me fia me ba ne firi mu o ma me ka che me se ma me ya me sha kura na me hu sa kura ne ye moja na me ba ne nkasa ntinya botere na me si yo mate e ti me ko sa me ko di mu aye no ma me ka che me se ne ba ne se yo no a na se de ma me ya sasema bo na me se asem de bia ba asem de bia ba wo ba ne nam ne so amasem aba because de me ma wo ba ne nyina na anya ne fe na ne fe obefa suwase bi kura hye akwara na ebetom na bi nka beda ni ebeda dwase no na nka ebia wo asempa bi ka 17 years fitini sem kwapem awom wo bu aso aguso eho asem bi ehia no enti misra ni bebre bia wo di onim na wo tie akwasi alias Batman misra ni bebre wo momode ya se obeba ni atena se akasem no okay enti wusu share akwasi no na wan me pacho na ye me fan se ye school no ni ahyehe ho
Any year school. JHS and me patch JHS. Now we feel saying. Me patch me fan say me year school and sana me wakra na say me 17 years. Who na sanya say. Me patch question so school ni bia. Me patch. Know your schoolmates. Me patch me mate am ne class baako. Hey. Teacher ni baako na kire ade. Ana na na twempra wo ho. Enti wo Wunyi say ya no de no aka kire wo. Me say na mpacho aka kire me say wo sira mi bebre because the results ne ba ya no na wo no wa pass na me pass. Enti wo sira mi bebre ayiro so ya 3 years. Wo me one sa no ko school nya sa ma me no papa be ka say wo mu di hu sika na ehwe me. Wunyi say wo wie ya no. And the sister wo ya wo bro ni jimi wo ti ase eno no. It's 2 years school dropout no go school. Go school. Which is school now be one no go school. You now courses. It's you can say now force on the wine and no more born me nyema no aka. Yeah, me mo ka me nyema no aka. Because when say mo be free baby aba. Wo be go school be wie no, o mani mase. Wo be go school be wie no, enye nkomyasie. Ankobe fe kire kura ma ne me maame hu se ni akora yi aha ni ofirenti na be me wo mane no anasa akora yi aha ni ofirenti na maame ya edi ni hu sika ba no ni nyina wa anya bi etu wo anye JHS me pa cho de me wie uwie JHS me pa cho 2004 ni me wie ya ni 2005 na me wo akwala no tuti na wonti wo hwɛ zam sra nyemo me pa cho da bi kwa ba ye mama kwa ba de ba kuma 87.9 FM oh ene ye fiada ene ye boja ye no kwasam se nyame edi ye twadwoada benada wukriada ya wada ne fie adom so wa winim say adom anne adom bi na so ye so ene awia nti de mo kanyina ne say yema ye no do ye ho na ye mfa ye ho enfom so enche ye no do ye ho na ye mfa ye ho enfom so enche south ase se de be ya bribia no enka Akoma efe ye mu onua yade na wani enye ho a na waka kire no sene se wodi be hye wo mu na ebewi ase no obehunu se akwakofo ha bebre aba enu nti obi fom no opa wo chewo a firi wo mu na firi wakoma mu nyina nefa eche onipa kro no esanse se wo fom wo bi a wo be expect se nipa no emfa nchewo nti wo nso obi efom wo a oba wo na ase a na wabomodi ana wode ache no na odo no etumi aye adwuma odo no aye tight pa nyame enhira ewo baby bia wo bia medin ede Maa Akos awie yi Akoma FM na ye the first story no ebremo eye Piwak Natural Health ya wode 3P garlic mixture edu papa abedwa so na grow fine blood tonic ya di koko aya wonono mu a esiesie enipadua no fans of Akoma mu nsem minua be medua na bade ato was the time aso Maa Akos great family was the time aso charity foundation was the time aso happy home minua ba abenagen say enije fie ho brena so nti time aso dia to so sanso ena ne pizza fan club eno so ye maame ne kita e dia to so was the time aso na say edaso na we share fans of Maa Akos ya de ye dia to so yes time aso yankwa so na ye nhye ye nuanom ya mo Facebook and afin so YouTube nyame enhyamo se na watwe mu nyina so maka ye ho na enefiada yanko na afin ye ne ye wrabi enkodi nkomo ye wra no ewo ha sanso ena ne yere enso ewo fidua yi mu eno nti ene obi ka na asem no wose agro yi beso ne ubati bobole bobo oba Facebook live ya Akoma 87.9 FM like and page no comment na share emaye YouTube ya Akoma 879 FM Adepa Information Center Kotwa Fete ya Big Love Radio was Spain all type Radio Modern Ghana ewe USA OPD Radio GH ewe UK Free FM 97.5 ewe Tachimai wamonso afano ho ha ya wobi etie bia bema na osai adomako memo ha enua na pom to say yeho adom wo free hene na baye me nkawe to ase wo free nkawe to ase na baye jo eni awia yi menima badwafo ne yetiefo ayakrado yetiewu yo odi emeda watiefo no awefo nyina yanko na wo nyina ase dada nti fa wasam na kwani ento aso okay am say wasaya watiwe oba meni hu na menawo meyinu
nti na abofra no menija ntamtete na abofra no mienu nyina won ho ana odi nkwade mienu nyina breme nti meti ya kra no na ba konde no so man fo se so 24 ne ko ana odi kitwa no tibeti do fa kitwa ne ko ile kapanyi no ti na obe 5 years na me ma metete na man du be se 13 years ye ohono ma na obase oba be fa kra na ko am ka che ma me se me man fa ne ko na me fa kra ne ko 3 months da hono na obi bo bi me se me na hoho sorry ya mind bi ni me ba na aba adan ya o sa kra nsa boba bo pa ho na ma me dok mo obi a me de se bi ni mo hwe ti etena se na papa na ye na o se o ko na so okay me jane kwa na o ko e even 10 pesos kra no ko tena ho no oba no mo fa bi anya dan ama ti me ma me ba yie no oba yie we club no se kwa kunkwa na che ne sa abofra be kan ho de a me so bo on kai we ti se ne te ma fa abofra na enko o ko e no se school be na ope no se school we ope no wa ko cho didin o ko su o ye bibia kama nti wato wono ma na bronya ka se bobe ko o ma me ho ko di bronya ti ko e no ko di bronya no na o ma me no ma me sa bae o di bronya ne we no e bi school o ma me ne bae na o ma me se ma me ka tene se adwa sisi de ko yare ono so bae ya o we se na me da ho no ma me yare ono wa hu se me yare nti se bunya na ne ko e ba ne ade ade sika ni ho ti fa ne ko na di be se 3 months bi na se papa ne ho to na o de na ba na o so fa ne ko na ma me se ne ho ntumi enyi ne ntina because sisi ya me ho mfa me ono so ya be wo di sika kakra to de fa me se me ho to kakra na o de abla fa na ba ana omuko ye me won ma be se 3 weeks ni no wa frema bo me dua se se bi to nsu kura no ma ensu no nkume me wansan kura no mo mienu ba ko ho ono kura nye de be na me sika den e de ma no nti ba ko be di ho na se ba ko me ho na se me ho to emfa me na se bra wo ho kakra na se o frema bo me dua se me nim na me hwe me ma no na se bi to nsu kura no ma ensu no nkume na fa mabusu afo so na ase na de bonya na dwe se ko da ni dua na so ensu no se nkuni kan ho no me nti ase se mi na me kofo be krama kakwa ne bi de tua nka me ko na ka bo bi dua ka bi ne problem bia na mo mi ma me mo mabusu afo dem kan ho de me nti ase me wan so ansa na ibeja bare no me ba yi osante achi matwe de me ba ye na me no ye ntawanta wa bi tian nwe na me ma gye se me ko obusu afo na se me ma bo ne dua ne omu bubo me papa na me kofo ka me gye na ko nya kwa ho ntawanta wa ben se ono no me ni aware to kwa se wo se mato me funa me fasika ma sika me de bani so ani ade data mo se me ma me ne kwa yi o mama na ne ko fone se men train ko mo ho se na mo twete na bo me menim se me se ko ina ka kwa ho me peka kwa na me te se awi na me ti ma sum tuto na kronfo de ade na me ye kronfo no o se e de tete me kronfo na me yi ensabode a ye boy na chimutum na mo yi ni papa ko se en se na te de o ne me nkofie ho se ko se me ba yi ampampa ho fi ho na me ba ya na mo ne me ko e me ko no se e wo se no de o mu di magini ko no o mu se ye no kre no bu sa ma chi no ba e eti bi ko do kuma sa me frɛ gay se nti adwenti uti sa me frɛ ko nti un frɛ me kra me sa me se me ko do na me ko do ye wo se de ye on ko de swa choso de ye on ko de swa ese ko na me ka me hwɛ Akoma FM eti ya ho no ma na ofrɛ me se enkwa no na bako no no bakra wa se ya te na me frɛ discuss no bako ka ho te na me frɛ na discuss no de na ba ne ma me a na me frɛ na discuss ma e ma no etimi de ga we no why na dwen se kuwa no pose okume se me hwe me ma fa me yare wa so ono so dim se me yare de oba ono hu se de bia me da kwa na nya me kwa na apagya me a me chesisi a me ka sai so hu enti mi de me ni ma de kwa ha no a ke se obo me dua se de ma me maka ho a se zo nu kum ma me ni ade me bra bi di ni ma fa bro chire bre me odi ne ma ne bae no me machi ba no so wa wo mienu na me so ma wo mienu enti odi ne ma ne bae na obi a hwe ayi insights de ma ne ba why na de niam bae maybe bra ba ko what the free na bae US okay ne de bae ji ni ma ne che mu mienu mi nua na machi ba no na me yibi ma me ma me di bi ma panyin na bi market wa no o ba ya me di ni ma ne bi ma akora na me ba odi ye chi no o ko asika bi ma huso de ba hwie ni mentale ni ma ni ni ska ya o ma ne se no se so that time me say 50 cedis a che ben fi se ni be 3 years ni okay ko se so no ba hwie ntale na me de ma ne papa nyina gu na oja hokọ na mpa se madwa sisi a no pese minyaade bi ne se so ma me bi na se pese unya u peke sia ansa na me bi ohun ana de bi ofem fon so a we bre pa we bre ji se duabo de obom bi ofun o kase kase fon so a wa kase kase mo fon so a bre so nti ga we de wono tuan wana adwo se okume efi asase so minima de kram da ye na
iti mi de se ono no bodua na adua na obo ne de mi awo mi de kra kabide ha mi se odi mabusuafo nyina afra se bi mi na kama kaka odi bi ne tua se mi makaka na mi mafa mi de ndwe na mabusuafo ka ho de a mi pese wo kire ma de kunti a obo se adua no aha wo pese wo hu ade kudie nti obo se adua ai pese wo hu ade kweso obo se adua no Akoma FM se mi pema sam da anka mi la ono obo mi bia na kamisi mary benji no betra mi pese masam ye denti na mi de bampanifo na yesie na se ehu bibia kwa denti na mi so mi dia ba se Akoma FM na mitie ho na mi hweti bibia nti no pese oba no beji ma no ade kodi a obo medua no okay me na se ade ba ko so de se me na go mienu me ba penyin de o se me ba se sia ko ha de ka se konkran na ono afo cabis no enkran no akwa de konkran a wo de kuma obi konkran ya ko na do nya yam kam yale yado ne ko no no de na mo be ko trankran no afra akwa ne ko ya no fred on mi na number on mi number no phone na se na makodun kran ma mi ma mo be ko trankran na mi na ma me se se me nim no man trankran ho na me ba poison me mo ba no ai oso ma me se obe poison no onim no trankran ho no be kumasi a osan ba no ma no ba trankran no what hwan ho oneti ho mi nim je ndokra no ho okay enti die enti na de oba adwas sa osa okay edi enti na de osa ba he so obo medua obodua na de biem ana de ko me ba na so poison no enim ti na me de ba e aduabo no bo wo fon so na so wanim fon so obo ne fon so de geta aduabo ne bo fon no obo ye ofre me ya mi di no e fre won se kwaku ne dodo na fi se e fre me body eti no obi bi ka se body de ya obi ya ni body but obi ka se kwaku na se nipa obe me pa na tim sa bo eti mbo study no ofre me se kwaku he me ka kirewo se fi ne kwese wo man kwa ne sika nto aduane ne se wodi nsuo kwa ka wono ma nsuo nim kun na enfo busuafo na ase se wo de wo nim so be na je ko da nsuo ne sanfa kun ka ho okay ne bo se aduane all right ana de ba ko so sa ha me ne se me ba ya odi we achi no oba odi de yan achi ye nim wo no me ba panyin no de odi odo na achi no o ware kwa santi a friend say o ware ko kwapon ho no ma me ba na odi we na achi no me de ne to me ma me otiwe okoduru ho mo yesi ne nua bi ne kunu nua bi a o ware no e o brochire o sesa edi no de ne kunu nua di ato so ti se se na de 20 a o sesa edi no nti wasasa sa akra ni din wu di na da akra ne so na mo de ne to hwan be ne to ma me otiwe wo de ne to wo ma me mama na wasa ya sesa akra ni din na wo de hwan di ato ne so ne kunu nua na o brochire no se minye ska ma na to de ne ne kunu di nti no o so sesa di ne nti so me bisa de 20 a o yesa de no enti de din kan wabodua de to so mienu wapai wo kronfo de to so miensa wasesa akra ni din de to so biem o ka kire mo ba ne se o poison eno ano no okay na ma ware fie sen me netra be 7 years be 7 years so ye ne ho ade before empran ware empran wade na empran wade de ye me wanwade nti na mu gya ye awade gya ne de mi anya no ono na me ba ye wi a ono no ntokwa si ye wi a me ba ye no me pentokwa na se die ne ntokwa na se din se me bra de fu bi fa brochire mane me nti no no so wo nti wo ye na me ton fu na me diska ne o mu ba ye na me diska ne bi sending e mane se onje ana diska na me de blend no ono no ipa ka chese bi ton fu no se mi ton 1 cd a ono no me ton 1 cd a de o ton ne se o ton 2 cds nti no fu se diska na me de blend no e do e swa because phone ye de ma wo ana ye de ma me phone enti se den wo be hu sika ka se sika na aton no so de o ton phone no ba eyi o ono na ye di bi nti ono na e ka chese kuru ho na ton phone yo ana obo na mane se bitofon no bitofon 2 cd kwaku but mi wa na ton 1 cd de o mi ho enti don no fu se skara magene dos no ma se skara mi de blend se on fon tadwa ni so na so dabi o mi tia so wo na wo kura wo fon ne nyoba ne dabi ana dabi aso wo bo wakọ homa all right me boa se me na wo no wo good enti se 50 cedis na wo de manual 50 cedis na de manual wo nya nto mu no abeka se waton wo fon aboodin ti no de wo so de manual no wan fa ma onneti wo no enti phone ton eni sika wo je ye ne de wo de ma no ho entokwa na gu mo 7 years empra wa de phone na your phone bay oh na ita da phone touch about so phone bay touch LG and na gu mo wa de 7 years ada wo to phone no say na ade ko ma no that time no me say be 50 cities na boss abrem so na gba ko ma say that time no that time never back mo be 20 cities ache enti what na ko ma so o da bi say enu mu na wale de gu ye no na ye me wanwan enu mu na wale de gu osa phone waba wama LG tete ba dunwa atumi agugu 7 years
ayi mpra wade ma do ka ni nya o twantro sa won no entro ba de kura ba kokura nim ba kokura nim me ko presby wo ya de bi be so bonzamo oh wo ka sa me kan bi man ka bi ma me pacho da bi me sa enye se wo be peja preko ma me yankasa o twantro ne na won kola mienu efri me nyinsen blem first one Debbie, ukasa no ahome. Eye radio to asukwa sa ante se sofo preaching. First one no. Me ne wo ye na me wo ye no. Me nya busumi num. Asana sa papa we. Wo ba. Sa. Enso ma se enwura ye de chechela kola. Se samna ye de dwale akola. Se ye mo ba sika 1 cedi. Ese won fan kwato ne ma. Papa we oti ha no me. Wanye bida. Me pacho woni na you be penny o. Na papa we oti he dia woni na you be penny o. O sa. Ma. Odo sa na twa da pa no. Ma odi. Ma odi. Yenkwa. Ye mom ya address ni ye ma me oye be ma. Me pacho mati. O se kwaku. Wanye bida. Minya busumi num. To ba sa ata me na mate ase me ma me wi na me sua. Me nana ene tete me ni me ma me da me papa me hu ne bosom me na papa de wi enti me nana na hwe me ko na me tene ho ena me na me hospital de me nyim ba pani no because wa man bi anko hospital ho na me te wona wa ma me ni nyina ma asi ho na me te ti awo kan me na me ni ho hwe sa tam na te wo na me hwe na me kase metena ho na emwa me ti awo kan me e bo betra na o che 3 ena me de tena kam obi awo kan me nko a na me tena kam free ye ho e ba aduaden e ba sante achem atwede ti mi bedu kwa no papa ti mi bedu ye na me na nas obi awo kan na ti mi de atena kan ti ka bibi ye wa na aye ne dai ti mi ba ye no na me na e ka se na ma me bi gi awo no ko frɛ ma me ma ne behwe me na me wo ye me wo me frɛ wo ba me ye bo amane sama wo ma me sie ma ye bo oba wo e me ye ba kon homa papa we wa anya bida oh be kama ma ne hunu ka me ba ma wo no a wo hye fom se papa we anya bida me nana e na titi ni mo wurem e de hye me wo de hye me no nya busumi no oba obeto me bla ba ko na me blase belenda no kra ba pani no belenda na eda ni din so musa se sa belenda no wona de tu ni din so a o de to so belenda de twi yanko enti oba ye no na ya to belenda no e wo so se memenya papa bi amana anto ni din na me se papa no ma bi enti enya busumi no oba ye na me blase wo ye ni nya busumi num ansa busumi num me se busumi num enti busumi num na esa busumi num na oba ye no obedu ye no ena me blase ene ye kana ya bono betua ni nyina wo ba no nukule ni wode nkokɔ mienu no wode bae wode kente enye kente enye mono saa eye dada kakra ene ye twa mu miensa ene wode bae obi ayusu ana obi dia ya tete eno de maame wode bae me giri sesa na enye mono no wode bae enti wo bae no na Mr. e kai nyina na ese sandra fa ese sandra ba pani no na me blasa hinga so otua kan nyina ansa na watu akola wode watu akola ndi enti e kan de no kro ni nyame ne mu ni me bla yele ni mani twi one na danfo ba ko ne bae okay enti otua kan nyina afili ho na wode adoma kono e betu ni din so na me Mrs. me nana no atetefo no wo a na me de kan wo first one na me nana se so okasa me nsan enko wo bie mu me nsan enko fa ba bi fofula e mo ame nti me nsan na ne nya dai e metena na me ne tena nti anche na me sa banyam second wine okay second wine no second wine kwa da man tena ne ho anche kola ti me nana no ho no mana me betena ye okay obi a me nana no me nana ne nya kasa me nana ne nya o ka na ka bo so me na o twumi mama wo obi ama me ne second born no second born okay na ma obi ama me ne be papa wu na me ni maame na me ni papa obehwe me so mo nyina ewu na agi me ni me nyame ena me ye bai nti 40 days na me de wo ye
me wo me fele wo be me se ma wo enti be me me wonya busumi mienu wo ba sika 300,000 30 cities nemre come on hunu come on please say my sister me wi am the number be ma me sister o hwe me e wo yale ko be bi pa ba ne ho mfa no yenko come on 30 cities na papa de buy so oba ya ne ko ansakra na yie na chire mi wo ba eye no so akronfo be bo no no yi be chire mu nyina chire wo ba ya no na chire no wo ba ya ne ma wo ne sa ka bo so ne nya bo so me miensa na wo ba ya nti wo ba ya no na ma wo be ka chire me se o mama kon mo free 30 cities no wo ba ya no won frame me kron gante me se wo ba tan je 10 pesos eye mi sister ene ko di pa wo di aba behwe me na me bla mo ene ko di pa na mo di aba behwe me tene se nya dia metim nya dai atena bi ne se kwase ebu no bebu me maami me ka chele o se ye wo de entoma chechira kola me mbongu maami ani ma se maami betem enchechire ne maami enu da me nana ne me yenu enka nchire me se o ma won tman chechire nkura no me kama ma me hunu o me yenu nyina wo maami entoma sin se ma se wawo entinka wo maami ewu nka maami one ne bonka nchire ne pa ni mpo na nka ne ba no emla ho no maami ama busuani bi enso ansi ho ena mabusuafo hwe mia ti ayie ni mu na oba aye no ena oba na omka chem se wukun ne bla ama ne no no wakotonfo o se nem se eyi ena nti papa we etimi yakotonfo ena nti metia na mehwe so we ntimi anye ena oba na busa ase fon na wo bla ede ma wo na akoton ye ehu sika we ma se medina kwan ho na beka chela o ho na beka ne so ma me kaya ena beka chela wo na no aflin so abodua wo bodua ni wie no ti so se wo kɔ no ye kuro ba akɔ asankare eto aso mo se ye se hɔ no obi akɔ wi ade efili ho oba me bla ba akɔ di kojoba enti so obi akɔ wi ade efili ho oba enti sa boy mi ji se ni pakro ne doje enti ne ya majo to obeto so wi agina hɔ no enko mo obo no na me bla ene wo ye se ni seat no se menya konfo na me ba nipa so masi yie me bla ba akɔ di kojoba ona je papa we na enka obi a enko ye busuafo na ebo no enka ye sa do ba fie enti nyamo na mo pai no konfo me kama ma ne hu kama maami a minim ne da eka adwuma kaka me mo pai na wi kaka me de tena mu a me firi kwapon na me de abeduru ha no kaka me tena mu se papa yi se me busuani bi ena tena ne sa wona so papa we wonka no kole se wo so nya wo di nyame di pa se papa we se me busuani di ne sa betem tena ne so papa we wonka no kole e wo lo kwanse me busuani a wo de ne sa tena ne so metia enti o mo bro na asana wo ya no ko so akabo a wo ko ya no wo ko na wo ti fa so no wo ko ya enti me hu ya na bla e de na ba e no se nka se me e beto ye papa wi akogina kwa me kunu akogina kwa hwama yeso obi akɔwi ade afi kuro ba akoso akanya me mpo na me kogina kopie ho a eke ya bo no na sa na munyae sa tam ne nyae ni entem ntete okay enti nko obi ama me enko obi ame ne papa yi enka obi ame busuani bo no enka busuani ne be sa ajew ye ne ya bo na do obo no ni asa aje wo sa de wa ba fie ni asa de wa ba fie o tuaso e won de mate afa de ye kire se de ya kofisi wo ko ye no enkole ne nyina gume so papa yi ko mo ba bo no sakromfo na mani kromfo no nya no tete ye atete ye no papa enkole nyina gume so obi frɛ me obi nya me hwe kire se mi sa tam na adwuma sei nti mi nya adwuma bia adwuma ben ma me na me tontone man kakra mi nya adwuma bia wo me ho ena enkole mienu nyina gume so papa e ma mayi enti me yesa be de nkola mienu kogunu na ma homete sa de nkola kogunu se de wo si ha me de ne wonya nkola ne mienu na me ho ntome si me ye no na kola ni so ba ko ni so no nya san no nya 2 years na me se de bi de ma mko fama ade na mko fama ade na ba ko no so wonya 6 years ko 7 years ba ko de no kura ni nyame ye ne mu ni se me kasa be fa ni biema ma fa ni biema na kola e wo maami wo no se maami se papa yi se mia na me de me pe e be fa akola no efiri wode ko ma mi sister yi oti we yi a me ba ho me ba abu no ma na me ba na be hwa akola yi a bo am so mo ma akola me se mi nkodi Christmas o me chen kakala me kwa maami se ma ayi akola no
mo tete akola me na du ise die ma tete akola me na du ise die wontimi e ma me mfa akola no nyedai enko okay na ene me twa so na me ko nti last hour no me ba ye no na wo papa yi be ka chele me say wo sele me wadwuma bi ye wanya no wona o ma me nso ni ahoden enti no mentimi mfa akola no okay eme wontimi nji akola na sa akola ni suku aye basa ti wo sele me me mfa akola ngam so ba ko mo ho hwe me enti me kase metimi sa aje akola be ka ho na ba bi wo ho ona pa ma chewa say me mfa akola ne nko na wo be ye adwuma ma ne me na me se e bia na we be ka me ho de a na papa ne ho afi de na adwen be sesa okay ti me ko ye no mi sister kasagum odi kasagum mi sister pani na se me kura mpakula bi eni me nchen yesele so enti de ben se fa na mame okay mame ne ntina okay to ne akula ne neti okay e wasele so to ne akula na tena saa akula no so aso oden papa woti wonum yi wonim se we a ne ba ne sitie ni suban pa wo mo ne tena wonim se de akula ne suban sitie akula ne suban te sen mame akula ne suban wo ka ba ko die wono ne die no eburu wo die no so beble e mo ba pani no be ba pani no kaso obekasa no enye fe oba na be ma oba mo ne maame ne kwata maame okọ school od fani ko school nya odi ne ko school ye bibia afa die na maame ne hwe asa die ekọ no me so ma wo be bucket no no mo ye twins ba ko free sini ayi mo operation one ba ma maame ne wo okay tine yayi mo operation ti mi sister friends say the way akola na suban na me say me so me no yayi mo operation mi ti me ma me so me yare ti nya de metimi aba okay na me say sad one day won ko hwese papa no wo ho a won fa na ma me ma do na me ho chena okay mi ameko enti wo ko ani kunu na de ne ko so wo ko no wo dem okay na ko bo opu no ye odin man what o ma na konya wo papa se ma be ka che papa ne say ka me kula mpo ka me ba be fa kola no na mi ni fie mi ni fie no no okay so bakasa mi nyi kasa na mi mu fie ba hoda kasa enti enka wo ba be fa kola enka wo ba be fa kola no na nyame adom odi akola no ye den aba enti so wo ba be fa kola no a na wo de na bade a wo da ase na mi nhira yeso so akola hu aye fo wa ya ade mame se de na kola ne ti a me de ne call mi sister yi ho no mi sister nyame nhira ne mame amen o sister na ehwe no mi sister de we akola no ye akola ni ye kutum fansa maame no wa ya ade maase because onya ade na meboa watete akola free CCS am na nyini okay me nyini boni aye okay by Mrs. Sanso ye bi Mrs. Sananet ehwe akola no so ye na mde akola no eye eba nti okoe na okoka che na bi wa free ho you are confused okoe na okoka che nko no kra no so odi na bank no kra be fa no e ba be fa no ye duro wo sen wo me kra nko odi na bank me ba be fa no e na papa no papa ne e ba ye ti papa ne ba no wo mo ho Christmas na ye bedi ye e na wo papa yi wo kra na di kan fra me say akola ne so ba be di Christmas o fe sim kwese mi fo di nkomo ma te kun Florida da bi ne bu se de wo si agigi ade o fe sim kwese ma fo di nkomo da wo se ko ku kan no ko ma fo di nkomo da wo se ko ku kan no ko le o se o fe mi a o di matam no o fe mi a o se ko kwata ti mame me say ma fo di matam da wo mo ne on frɛ me wo frɛ me ni kan wasem da kasa mi me fo di matam da ma fɛ o fo me na sim kwese wo frɛ o ka kyerɛ me say akola ne pese obedi Christmas wo me wona oh mate papa we wate wo me na mi frɛ o he mame nkasa hey ano ya dai me na me frɛ o mame me na me frɛ o me na me frɛ o mame me say what the frɛ me ka kyerɛ me say akola o tu frɛ akola we me ne ti frɛ mame ka kyerɛ o body say me say mame ka dia make papa tina se na me ka dia make na wo dia mame nkasa na ka fɛ ka kyerɛ mame tu from we akola so na sama wo kan akola so wo de je fo ne nkasa wo ba ne kasa me se ka kyerɛ akola ne se on hwe ne ye ne se wo na na te panisa ne mani nye ho nti e ya ne nkasa e sa baba be kan ho wo ka kyerɛ me ba se on ka kyerɛ me fa me fa no twitwi from me fiti ya na me kan asafo anu twitwi from ba to kan so no fiti ya mo kame de me ntwa ka de me kan na de na kan ya hye wa bufa ka so mfa na no twitwi from busa ne se me me maame da wo papa we ka se me so wo boa wo kana maame ka sam na kan ya na wo se me maame na maame ye twafo
na me di bia odi bia wo me na me di bia wo akwala no sase ma me kan se me twa ntro papa we won kasa me boa me kan se na chere me say da bi na you okay me kasa me asma kan me fu madwen se me kan sa mpo a me kan ba asma kasa mpo a de na won kan sa mpo de na o ka tell me say man tutu from na ba ko kan sa mpo na kasa waka de bi o se yen won na me si me bu sa se wa e won na se maka se me kan o tie na me kama sem de na akwane friend no de na madi watam de modi watana we kwese me say se wanka yima no me kan bien chiro da be wanka me kan bien chiro papa me say wanka eni jina didi matam na da be yima no we chiro wana na chiro wai na wo yina kwese da be me say yima no na me jana na fo me watam me say yima no say me say kai me say wanka da be me kan bien chiro me say wanka me kan bien chiro me say wanka me kan bien chiro papa me say wanka se na ma me chafo me kan bien chiro exe wo chiro wai exe wo na chiro wai na na mi ya yona fu dem ka chiro me say wanka me maso me maso American say me flow dem to akwane for na wo di maso American me say asem di be wona peso yima no me say wanka me kan dey chiro me say wanka na me say wo me twese bo me ko ma le fa me say wanka ah se ni o kan wo fo so na so kan wanim na oni bisa no waka na fo so se boy me dey na me watem na wanka me kan dey chiro ya me dey me penokre ma me kan dey chiro no ye so sincere che so o ka che o say me dey me ka se ba say sebe fo anu twitwi fo am ana dey me kai me dey me kan dey chiro on le information na to me so me kan dey chiro me dey fo le asama to so nyame hu bobo o se ko e me kan se ka so na o dey nyame hu bobo me say nyame o so bon sa hu bobo wo nyame wo don't say this to me won fa bone pancho na won sa on friend tell won fa bone pancho won fa bone tell me afini seblem wo se me hwewa ka me hwewa ni ja hu be tiro o sa bo me try du me no chi na o bi nya o sa ni be club dem bu sa se de ba last one o tu nya so say hey nya so say se ni ja hu me no to ja ni ja wa le no wo se be try and change me na sa bet na won ai ni wo ka chi wa ai ya no chele wo so ja wa le ni na na wo ni mo bu me chi so so ni say busana ma say che o bi so question busana ma say akona na wato we ni so no ni sika say wato we minim we wato pani ni so no boni din bonko da din ne ma blessing eto belenda no so no busana say ni sika say ena wadi what manage the first wine 500 the second wine for the third wine 150,000 busana ma say akola no me wo no no hwan da to ni din the man is say the man is say din no eye the o katam so de ya hwe ba ya to bedi ya hwe ba ya to bedi say ya hwe ba ma wo no mpache wo sabio wo no kuna wo na wo kuna hwe wa wo no kuna ba beto ni Akoma bituri ni ese afena betudi makiri ni afena betudi se ni fena manturi ni so di no so wo say mo ma so di no ade se ni ba mo me ba on ko do su ni ka ni se ni ba no ni bu se wo se me ba na ka so di se ni ba se ni na me wo se ko ma wai wọ́n ṣe mi bá ma wo na ma start di no wọ́n ṣe ni di se me ngani ti wọ́n ṣe di ya wọ́n ṣe peska mo bo bia ṣe wọ́n ṣe ba ba wo me ba na ṣe me ngani ti wọ́n ṣe di na wọ́n ṣe peska mo wọ́n fa fa ba dia fa na ade na bo bia wuche so so bana ka mfo bo akura no otu ni din wa tu ni din kula mo wadi wa tu ni din kula me ka bi bia la wa na pedi ni to no me pedi no ne na tino wa me chasa nyese bia wo ye adore na ankasa de me nkonya besi na esese wo mutumi de yari ya tumi ai ma me ka bi bia la fa na no kra tu din me ka bi bia mama ni wo wa no wadi papa ni ba papa ni no first and second born no second one no second boy no no kura de me na se one competitive one shama kula ya ba so no ya ba pa ni no bisa say akwa no de sen first one no de sen obaka kiro wo tie bia tie aje se ko to obutumi se akura ne de pokuya na so won she kula ne na woni mi se mo bitumi ma me kula no wo de na wo de bitumi ma wo de na tuma me ene se wan tu ni din ya nda wo kasa ne mesesa ni din ti din be na da so a wo sesa no ne din na so ne din be na so o kan ko pa mi wo ma tu di me se ma me what to ni din say ya fa no blessing pokuya blessing the one man no pokuya mi ma me di blessing pokuya blessing don one so the man to ayi amako she so the amako mi ma mi oni blessing pokuya blessing pokuya that's na fa so de to akra ni din say the sante phone ye mpeti etimi tu tete akra pia me di tis boss masi e de se manya dorin na enti me kan dorin wasem enti wo ka kire be yi say
oh ya baya ya wo ne ya de to blessing poku. Yes madam. Akoma o bona mane oni mo ya wo so do fe no na bo se fo be na nim se ko na fe onya be 2 months am 2 didi bo so me no bo so me no baba na mo ya maba mi ko he fo na maba bo se na se bo so me akore ko do ja so to go how many months akore ko do ja so me say akore ko do ja so to pay how many months mama mi be say akore ko do ja so to say no ye get to no how many months how many months I don't know 2 months it's not about maba no maba me ko ni hospital ja wo ye no onya se yansa wo de wani kwhwe be tourism ba honom second one and first one second one no 2 weeks me ka say me 2 didi wo kwhwe no wo hene fa mi ko fe na atwede no de wine na tie no that no na wu no de wine na tie o na no tie no na wu ye o na etu kwan no na wu o na wu ye so na me ko wan ko ye na secret bi na ide na ko etu ko he no na we ko he no bisanse wana na wo ho o so ye wan kwa se bi ye wan kwa se bi o ye wo fofo nti wo kwade ne de na de ko wo se de na se bi ko man sika yo de beto ni ma o ba me say o wa change bi be se be that 100 cities of the man them say be ye let me say wo ba say catch it na me hu mo bo akwanom so o be enyu hwenim ye wo tv so o be 10 years wo obetan ye nyame hu mo so obakọ ni fie wani na mani use na so se me ye ho catch it what 10 years wo o wa say catch na kwa 13 years ene pe ni ko su ko say ni way card mi se me pa dance yenti mi di ni way card nyina de ba ni way card si na so ni date of birth say ni date of birth eno na man find unity ma o ni way card ba ya 13 years wo ko 13 wo ne ko 13 years ka wana o so o na way was say belen was say o nya flo ko 14 years me so dia ni ko 30 years na ade wo first born no we nya se asa mo be o ne ti ono bisa no wo say mo first born nya se asa mo be me nya fie mienu ona nya fie mienu dabi ena onyin se na chi okay nti first born was saying first one ye e wo 14 e wo 14 okay na we ko 13 na we so ko 13 man body fie okay because we nya fie mienu ansa na oba benyin se ma o so the way card ma way card we bi wo so se we card na baje ya kan say eno ye evidence nti baje me bi so say e bra wo yira wo na wo twe mienu hospital ben okwa we o Dwaso hospital Dwaso hospital no ko we why na ko yi no me na ma san ni ska ko yi o wo Dwaso hospital first one na second one first one no tie first one o wo imye second one first one me ba ho first one ni fie second one make one second one no hospital me na if hospital no Dwaso me na wu me sister me wo fa e ma ni ska na me sister e de be yi me se madanse fuo nyina wo enti do na diska be yi wo me kama ma ni hu asi wo ko bo ti mama tie me first one kwa na o ka se me ma hwe no nyama mo me ko ye kuma mo fam se wo wo no tie don't test me here don't test me here me pesa bo mi bio how di ka bo mi o di ka bo mi ma mi dwi no first one now o so me nyama me hwe no me ma wo sika se wo a wo a for hospital second one no second one me wie me wo second one so according to no even first one ko ya bosume asa wo obo na bi ma bodam me se be number so bosume na kwa area wo betimi a ma me fa number ma me nya na obo ade ko aye kwa na wo ba me ma ye kwa na wo ko ye na wo ba because of you nyame wa tasho na me so bosa mo wo so na bodia me se ma me na bodia se wo so bodia phone ni mo ne bia wo na ka se mo ne bia wo na wo ka wo ma me tie se wo say se first one no so wo se wo anya busumi num so na se wo hye me efri ma wuom ebepem ayi a me se ebepem wa ayi de ebepem se akola ni me ya bepem se first one no na se second one no so wo no ana hye me a me wo first second one no me se sister wakon klan wakoba ni wababa mmedim se achede de wo achede ho no no bienim ye pen kre mama tie me bisa se emra wo ye na me ba na me ska so focus wo wo fie na de kyen wo wo no me boy mama oje na wo nkusia woje kreti bako nsam na woje hospital fee oje 50 Ghana bisa se card ni ko drop ko se tia e nunu ye ebra wa ya bu ka no mo ka se le simachi wo bua samwe me se wo bua se me check me se wo ba man fiana me se wo ba ya no me bo first one oba no ewo ye no edi science an wo ko me say di bet to use me ko ho first one no nyese ka me ba ko to ba ire mi to bi ko ba wo
wo ba ile do fa bi anka ho wona na danfo wona na danfo na ba won fa ba ina ka wade die na ba wode ankoko mienu and wode kente no e kan wo ba ya sa first one no me ka bibia no wode ba no na so anya boso me sen boso me num bema ya kan no kre 5 months me me yira go me club me desem yira go no 5 months ni me go he me ba ewrade me say ko wa na no ko me madam ko wona na danfo na koi enti na watwe mienu na akoye e ka se ne ebubu ma wo se tua ene die kare die ono wa me ko e omo say the friend say the chop money me tuai ma me oji awo no ji 50 Ghana ku secret ba ko nsem na we hwam bi oji ene se me tuai card ni frifia wo card ni frifia ko drop me fa ko e no me ko me tuai me ba message na chop money esa me ba ade wo be wono man from that time na phone nya komo na na ne komo sa enti okọ wono mo ko wono wo friend no say bia ye de me kwa wo so say ni say one friend first one I want to come free papa we ni fie pa I want to come ma me dia dance here Akoma FM e dia dance here Akoma FM wo dia me I want to come ba ma me ka say enka me ntwan na ka me nwo kuro ni so enso na me sha me wo ho a emoa me enti ma wo ka wo a wo ko kuro mu akwa wo na ukunu we me kunu na le beja me kwa besi kuma se o ko mo lo fe oh ma me kasa me kunu na le beja me kwa besi kuma se efro ka eno wa ne lo fa wo di tua ma me wan kan kire me say je 1000 na akwa na wo kwa wo a fako wo on kan ma wa na wa nyem no na me wo se kan church ban ka ko ri no no okay mi ko tia nka me bo na me bo na wo an ka ko bo to ba de kan match na ba kan church la se ye na ko e du se ko ko le fo se ajwa de ko risk wo ho okay no ma enti nya no kra se wo nyem no wa hwe no mi hwe no wo ye right mi na wo na ni mo no first one second one nyina mi hwe no ya ni nyina ya kanya ni so no kro ni ma mi ye ko aduabe ho na etie no e ho no free ya me say aduabe ho na etie no e ho no say go kan na ofuru be sikro ni krum no na say wo ade ntina wo na mete na yi say me wo ba bi for me ba na wo na mete na wo kan ma me dem fi ho abeta ko kuma say amwa fo kan mo tika na wo we me me hwo okay me da say na wo ka bibi say wo ase eduru ba bi na wo so onyi ni boni aye enti na say be ma di wo ase edi ato wo ba mo maso a wutumi yi din ni fo ma ni din foforo dia e ma mi mama wan to ni din ni say first wine wan hweme second wine no kula dia ko na say tambi obi na hwe na wo ba betu din wo dia tambi obi mle na wo de oba me nhwo no wo ba betu din me ni say wo to din wa to din mama ti asam na wo ka me jama no asam so na me dia bisa me question wo say well first one is second nyina no first second one so wa hwa oni mienu enti wo dia obi na hwa wo ma wo ngo no no meto din seven is what to din na we yi ya bi want to din na ni o meto din no mante wase menga me force so meto din o se wona na say wa to din na masesa no me so no want to din want to din kula oni ma bai kente no woni ma ode say one na de kwa no ya first na first one no what the kente ne de yin kente ne ankoko mienu e wo de bai okay ene oba hwe so wo ko je sika kakra ma mo first all kwa no se ni wuska nyina sa wo twi aka no but okoye no na o mani ska ma de hwe ko de ho nya kra na me nya na ko da ho ye bibia first one de na me ni nya ai na wo se kan wa na wuye na ko be si ye to ko si ntemu no first one no na wanya ya kan se na me ne wo ho me ye nya ye enti no hwe won kakra na me ko ho ekoda ono so ba ho wono so ba ho enti bedu ayi na me sanyin se we na me hwa na se de tibia na ikomu no na papa we ne hwa ne nya papa ti me na no to no oni ahoɔden ti wo mu a na maba me na no ho na maba behwe no ena me wo ma na papa ni me na ni de wu yi na me fo ka cho se me na wu enti no me na wu ye no se se no eso ma na nya ntiatia behwe me me wu ye no papa wu ye nsi wo ene na wo se nya ase wo behwe wo no minya busu mi mienu enti me na wo twie na wo twie na wo nto ne nkra na wo to ne nkra na me to ne nkra e be fa wan so ma me wo bua ma me ka se na wo twie me na wu na wo twie nu a
what's the name of the so what's the name of what you know? Na de okay kra no. De okay me better. De okay krampo no. Me no job wala tie mo ku bi na ti no me say you kra. Me na what you know. Me hwe wan ka ka problem. Mami ka tell say. Mami ka tell na what you know no boa. Mami ka tell say na what you know no boa. Enti say bu so mi. Me say bu so mi enu. Mama me ba. Ya ko me ga tell we say. Wo ni be na boy. Ai na me nua ba ko ye friend ko adu nya wa fu. Ya mo de ba na mo de ba. Ye boy ye bonsa. Na me ka say the city wo me ho a ye bo no yi adanse. Eto ka say wo ye bu so mi no mo di a ho de. Na ba kan no ana say de otoso mi. Yo toso mi enu. Na ewu. Ta oto mi enu nti want ma ye na say. Ye tra ye na say a ye ka na be so wo be fi abekara na ye. Na me ni an say ye de me kra na pere ko so adoa. Ye nsan me fi di ye fa ka ko no wo ka wa. Wo ba ya wo say abo no wo ba na hu nyina. Enti o mo ba ye no na mo de be hwe no no. Bizan so ba de den no mo de ba. Oye wan say owo ye wote tema mo ko ayie no na what say wase ya wo anya sen anu awanya na otwemi enu na ye ko ayie no na mo ko ayie no wo ayi na na wu ye no na mo nya sen na nya na otwu busumi mienu mina na wu ye no anya busumi mienu ana wa mama ya se ka ka na watwe o ana wa mama ya se ana wa mama ya se wo na wo ba ya se wo na yo mama wo wo ya se akoda no ye ketekete na otwemi enu ba wiye wa ma ti mi ba na mhwa akoda na nim ana wase akoda de na to ma mpokua okay eti bi de na adu abne nya obi what you see no na wo na what mama ya se ana guru mi ya ba ka sa me wo fa mi wo bu ya ba sa akoda obayi enua ba ma aha wo no wo kunu nua okunu na wona se se ni ni so ka sa me kunu ana wa se o na to an wo bo me wo fa me wo fa abere fence what the blessing am wa ko a bless na mo akwa ana wo kunu ya na wa broche ni so me kunu bia ni abrocha me de me ba to no wo kunu bia ni abrocha me de ba to no ye be hwemu o man o hyehyem ye de ye nwie kra na ma wo be so hyehyem na se me kunu ya wa abrocha na hyehyem ada na ne be ma wa na wo so but apart na to no blessing na me de flam blessing na bia ni yo bibia na so ma to kura na se e kire wo yare wanya card ne hwe ho na se wonya sika nhwe akoda no a wetima akoda no ato wo fa efe wo hwe wo wonyam so no wo hwe wo nya se wo ma mo jidi se na wo be hwe no me ne na tie ewrande adoa wo betia me fie me ne na tie ye bibia wonie aduane obibia ma na se wo bo okunu dua kwa na me ye made nyina na mabusu nyina e ka ho adai wo hwe ma so wo bodia ma memba wo bodia bisa ne sensu obai me fira no no nsu be nam de boy osa umodia me man na afra wo meba eduano wo hene aso eduano na me wo meti ba bi say me judgment dia bu ye fie fie say dia do eya na me kotena ko kana me dwem ho ko bi twa ba good morning ma jesu no ko me ho ma me nam fo beti wodi nkomo a na me me phone bele ye ti me phone bele ye no wo de phone na bele die no edie ne si ye eno ne so from there say kwaku ai se wonni na so mo boys kan to aduani ni na so wonni nso kura obonso ndi esi nso no have couple ho no wo ofo se so ni nku na enfo busafo na se enfo busafo na se na mo de onni mo abefo eche so ko dane nso ni se nku ka ho ana ho na me ye di me to be 4 hours me to be 4 hours na fi na ha me na me ba na fa ko timi chenam se ko se e bomudu o no se ade na so na me ko bi no se ai ana so me ziri na me no se me numu nsuo no obomudua no se e de we de me ba fra again no dane ana me so me fa again na mama no me de na mama no fra ma gay getting confirm so obodua ni won de ona ne na ni tira o sa gama kre because we am because so one ka ya de wo any to quite fra men na ne mo so mo fa mama empa bi ntana me nyima dwuma and call to mama wo wa na woni ho obi na fra wo bo wa mama ye enti ma ye hunu ansa mama me say me batie o sa one ka no kra say ya de wo any no faka na hwie ya ye program ye kokofo ye bi o no ka che say wo boy ya sister di ebesie no enye o boy ya na wa mmoni ehunu di enye tie ensu we be kan ba nye nsu o sa o bodua na wa mmoni bo ba nye nsu enti wo bo no sen mo every say me boy ka che say wa mo say na wo say ya nsu say no di video no put for no say video no say ma wo 5 months me to the video no enti wo bo no sen me frɛ no
the way ketu ba ko no ho na atete wo born say me born say so wonim na so yi ska to nso me de searchi ene nipa din me de tieku nyina ye nipa din Debi so bosi na ye hu no me de searchi me de tieku me de bo dua se me do owia me nka sese abusuan do pa bi on fa na se me de me kan ne de obedim so beda ne nsusu nku no kan ho woboa eno de man kan sa wan kan kan na mante eno de man kan no mante me wia na me ka tie phone no enti na ba ne friend me phone na phone shawo enti no se wonim no wo yi sika ye de me sese me to nsuo no mu a mimisa on the boy Akoma FM me pedi free na num ba yankasa me ka che ne se wonim wo yi sika 20 pesos to nsuo no mu a me di searchi me di tieku enya no na why monase wo wi abusuan do pa bi on fa na ase ebusuanim na ebusuan obi aka ho se me de akola me ko ya de maame ne ye me de ye me ya maame ben ma se enti de me bo de bia asem we meka me se muma bone kata papa so ye ma bone kata papa so wo kasa no kasa wa se de wunyi no boni aye wa bua wo pen and now also from so kakra bia ba ye no wo refi papa yo na so no de ayoma wo no refi bone na be kata so osa eduano mu bo wie mu dane mana ne kopem na mu bo ya bosom ya na fie sei ni bosom ya na fie sei ni 3 weeks ni by 3 weeks ni na watwe me nsa ni na watwe me nsa no a wo bo dua no wa send this kama ankura no bia na wa send this kama so onu yi sika ni dia osa many abrio itiema so onu the 20 pesos kura eto aduane dia me pa cho na watwe me nsam ni no san bo dua yi wo so yi 20 pesos kura eto aduane dia tieku ensiompo ene sachi omunku enyi ubusuani ba ko na ase wo so mu nyina ka se mu nyina ma mantia na me na me wo me bo na wo meti me ba ko de ba ko yo de se ba ko de yo de me se ba ko fo nyina na ase ba what did you me pa cho me didi what are the nedi me pa cho wa bo amana daka ameni me bisa me mo e mo wa se so o na gusu tuma me nti o gusu na watwe me nsam nya mo na ni yo wunsu to no me friend grandpa na chefun so se ajowa ade na mo se me bo me se mi wu a wo frɛ me ka kyerɛ me sɛ me kam na me kunu wɔ hɔ wo frɛ me ka kyerɛ me sɛ kuraseni bet wo ka sɛ me ni sika me bia na nya me se enne na nya me kyena papa we ne da kwasi ada makɔsɔle aba papa mami o nya mabo me tie o me fere ka kyerɛ sɛ obi a wa me kam se kam so aka me mama na fokwa mfere mpa na kyerɛ sɛ ɔna ne dua no bisa sɛ me boa na wo asa fɛ na ka kyerɛ sɛ ɔbɛ da bi me fere fo sɛ ajowa sɛ wo tie me nya me ma wo wa fiti ya me se na me kunu wɔ hɔ na makɔsɔle aba kwasi ada me nya me ma wo eti sɛ me nya me ma wo na wo tumi no sɛ me wo na hwɛ nkura no ebi ko na ko da kyerɛ sɛ so wudi na taba wudi na me wa ma tia me se obi na me ko sɛ bi da ne no bisa ko na tema ya dai wa se kwa ko me se na me kunu na me free ada na hwɛ nkura no mama ekwan yi sɛ me hwɛ ne sin kyerɛ sɛ ba ko konkran so ba poison aba me hoyi ada na hwɛ nkura no me hwɛ mo sɛ de bi de mo mo me yes bi yare mama na watwe bia mo sɛ na atwe de me de nya atwe na me bi sɛ na ɔyɛ no wori de me man be sɛ yi de be me yare ne de ya abodi ye kitwa ne de be sɛ me yare ye de ntale ko de bi ɔwɛn kitwa no o wase o sisia ɔwɔ hwan hɔ no wan na tie ɔno ma me na ti pani no wɛn ko me ho wo pani no wɔ hɔ ɛna kitwa no wɔ ma cha fa pani no ko nkran ya ma me be fo bedi go ya ma me kasa me yare nti no fo ne ko na mo to me oba na ɔde ko mo du nkran no so onim no so self nkran ho ba oba poison ba no ho ba poison no se akwade fi nkran ba mo to ba se man na odum ho ana o si fo papa papa akra no anya sɛ 14 oba wana no ko ma no nkran so no ntra me sister o sister wo ka cha akra no sɛ se onim no free ho ba o be poison no ma me kan sɛ akola me kan de ma me kan ne sɛ akola no de wi me ba ye na maame no me ba ma ase me ba na be poison wo ba ma osa be poison wo ba ma me poison de bia la da no di nwura na na no ma na di nwura me poison da ma wo me ba acha de egu akoma mu ne pia no ma me poison da ma acha ma de bia de abusu akoma pia no gacho na me gacho ma me poison me ba da ma se me kase me poison me ba nya me ota soro anya me akoma me na ma che me ba wo de wo akola na eje me no
atetia mushe de wi akola ne tete me no wa so wa to mema mame wa to mema sam na wo ye mema sam wo ye so wo ye mema sam na me de ne kwatena me ba ya me fa no ma se eye no ka se wonti me ni akola ne ntena o ma me de akola mo pa ma me de akola ne ba ye ma se me free me kuma se me sele no me ba papa ma se so wonti me ni akola ne ntena ti me sele no me ni akola no ma me ma se na me ku ka kire me se ba ko wono ho wo titi akola no wotu yesem de ba wale ase wa hwa akola na ma ne ko 13 enti wonti mi sa anyi we den o tibi ni wo ba wale ma ba eyo kru na na tie o mi ba wale mi ba ba tue ni fanto no wo be ware wo de bi ba wutumi ke no no wo bo akola na me ba na wade ma so be poison and ko di ho wonu wa hwe obi di obi so ntumi hwe wo dia enya ntokwa wo de mate maame ena me de akola no e bai me ba ma se agi akola ne tenan me kuma no wawo ye no operation wo ba ye na me kuma age ma kuma ko to squat ade mi oba atan mi ni mu hwe me kuma na gi squat ade no baby awon nam no me ade na ma wo ka asasam na ne si maame wo kwankran no wo kwankran ni 1 month ene sa ni adodo problem e ba ye esa kola na mi a wo ye won kan no enya papa na esa tete ba biam dia kola beti na bia kola so bo me so atete na dia hometi afra kola nse se wo hwe ye na se wo ba wo hwe ya me poison e se de bia wo ya me wo tete mi akume nti na nya asa wo ka bibi dia nwuna sa ya wo ba kola ko be ju no watena se okay aso ayade na wo pam akwa because smart mo nche yade na mo ka se mo tumi na ment no be fa no ko ye no mo ka se na se ye na se ya de ba ye mo papa da wusu wonu woni ni wo da wusu nto do wusu no wo taba enti wo to no wo ketwa to won ni na mi wo no woni enti wo to no wo ti me so le ntena ase mi papa because me ti me sa hwe nyame so ba ko da wo da ho timu a wo akola ben wonya da wa yo ba tika ho ba me be wo da ho a wo ti fi doctor aba na o ba na me ajoa me sra wo hwe papa da wo da ko da ba o ha mo frɛ no wo nso a o ba e o be hu so papa ya de da ho da me ajoa me sra wo fa no ko na se wo papa ya de a o da ho kura won timi so de ntena ase ya hwe no wo to da te wo fi ha so gisi e pagya no ne de nesi ntifa no ko se de was mani abre na eyi to yi kakra wo de na ba ana aso fa no ko se wa ajoa fa no ko na ta mo am tete ne kiti mo kura wa nyina obese nsu ma no awia kete na be pagya no ko ye wo tete ne ma ne duru se na obefa mi wo nya fie be edu baako mbe fa wo fie nsia okay ama ba pagya na wia kete wa fe kura ba ma wo fie mu ni akoda yi di mo dia ma wo se ko emi sun so mina na bie ni ha wo na ne se mini mienu nya se bie wo sum gobi en wo bia ne o papa nko na ni no ntwe bi ma na ne wo na ye di wo ne ko na wa ba wo papa ewu na fa ne ko a wo fa ne kontim se wo fa ne ko ne se se mani abre ye se bi o ne ba me pam no na o papa ya de da ho a wo no a wo ni akoda no wo ha wa na de ba ho ye aduo ya na de ba na o papa yare me ko aya no no aya da no aya ba na nya serious say enti ukwa no yare na o maami abrewan so nko ana ne ti ya wo no one oni ne ba na wo honom ne ba ba ya so ko je no so ko betumi ya wo so papa me se na ne ba ba ya wo ho maami ka chila me say mama ne ka chila me say mama ne ka chila me say kasa papa ne yale enti se mi ja kola na wo honom a enye yese mi ja kola na kola ne ko school me ba di ntina at the age of 11 years na no wo na ho ko fa no papa na ma me be fa no no ase de yin papa ka chila me say wo ko ye adwuma se se no e ya ba ya na sa adwuma na wo ko ya papa no ma me be fa mu nyisa o ma me ka se ma me kasa ni enko papa ne yale papa no so kwa ko ye adwuma enti ma me no se wo ma me ni ahoden enti no me ma fa kola no adwuma no ko yesa kola no na ni nya da enko no ma me so ya no ko kuma se na ka kola no na me bo ma me a woni ahoden no a enka kwa ni betimi asusu na me se o me fa ne nko yesi den ye ka cho se be fa ne free sa ma me kama ma bi ru papa wei ana ka se papa won ke bi kra me mu kra woni ho na ma mo ke me de me se papa wei na so woni ho no fa me na boku do me o me na do me na o ma mo wa na na ka che so me fa kwa me ka me je no ma me pa se mo no go yin fa ma me a wo
Oba be fa no no obisa ne se die ti no oba fa no pa to mi busa sa do and I say as my friend catch them crying nti ma ma ko busu ni ba ko wo so obi nim ne no ma ne afra ko da wo ye dan ne ya obi fre wa ka bibia me so obi fre me catch them ya so ba wo ka safri ko say wan catch them was say wo ba aya wan gabi o say Mrs. Salud ni o no na ye wo ba ko America wo say me so ba ti asia wo ba so ba ni ko me ma na fa ma mo afra ko so oba yin o ka che wo so ba ka so me fa no aka me Mrs. Salud ni o na na de ko fa dia ko catch them no me wanya yale no brother fi school aba me ba so wa de ne be ko okay oba yin so oba fa no akwa wan ka se wo bayin ne so on fa ne ko no wo fra wo ba ne ka che ne say o sa e be fa kra no ai wo ba mpiro no ba ko na me be ni ho me se ma fa na nko de to so me ensa no na ne wo papa e wo ho ana wo se anti me ni de wo koya akoda no da bia wo so be fa da bia me se ba kan so sa se ma me ma fa akoda nko ni de wo kusu kra wo bi se bi ma no me ka sa wo bua me se wo bua me bua me se wo bua ba wo ha ye mfre no enti ba wo ha me bo unyi ni say fa wo be fa akura no mre bi no ho ya wo ntina omo de ne ba ye no wo san ka say omo fa ne nko wa bre nko papa da fa mu anka akura no wanyi ni so obetumi aboa no me pa cho wo papa no sa mre na me boka koye wo me me na nso na so odin eno ntiri o ma mi ntimi ne ntina di mia ya so so ayi no na no me de ne ba ha wa ba ya bi o ho no na kwa kono ma mi ya wotimi ala me mo fa pa ya ala me na ma mpra ka so de me ma ba de o fie ni agro me ma ba de o fie ni agro e ya mo ba o lo be fa ni kwa no ko sa ko da no me na ko sa no akran woni wani na tira ya ansa woni me pa so ma se me na me tete no me wa fa tete no ati sa o ko na no ko ba ye no an no wa ko ye ni de o de ko so an ho ya ko da na ba wa na ko nkran me wa tete na me wa fa tete e ja no da so ye no ayi wani Chana me wa foto me tia ba pa me tia ba na sabe me ma kom ni yo ma me ba mo mi ehwe se ya dudu asan na maboro mo ho because so wasi yi dua no free ho edua dudu asan na be ma adoma ko aboro edua dudu asan na oba yi so me de Maa Akos me de o fe me bo bia me mo ni bi me pa cho obra phone no wo ko ya obi sa phone wo to ne say ene de me ka tell me mo dua ba o mo jide me ma me dani o mo ta ma me so dani dua wo bo ne say na dani bi me de me ma mo dua but o lo ba tete busa fo se se busa fo se ma mo dua busa so ma me se me dani dua ma bo dua na wo mo dua se den so ma se dani dua na me bi so ba fo mo bo me we enti bisi ko me ma me kwa yi no o mo ya sa ba ma chi ma mo dua mama me se mi me mo dua mo ba wo so se dani dua be na dani me ka say nana odam ndam ko bi so bi fro dem ndam pom o mo mama fro bo dua de na kokotua I put it to you papa wutwa mama de ntia wo na ni dua wo bo dua kwa dani dua no jina hobi ena me kai un friends you ni di mo dua di ti na wo friends you ni di dani dua o mo pressure so me so pressure ben so mo fro o ekro mi so bo dua wo bo ka wo boy isa be mo ni ma ba ko mama enye na asem ko mo enye na asem be ya dwuma wodo ebobo ba ade benya de benya no ebe ye mo nwanwa e de wo so yade be na ha wo mame sa se wo nyina mente yade be na ha wo me dem nim yare kro yes yade na ha wo no hu no yade kro but se wonu mo nsa Akoma FM enti se na etwa photo ana se yade be na se ko me jai me no bi mo de ne me di agro mudi niam edi agro o ye bakasi o mudi niam yes mame wo so wote wo ba ne bakasi hwede wo ye ekati eno edua bi hye ba bi a mo na ne ye ene nye on dua ena ho dua minim adomako se dia wasi aye wo bi hu ya wo tumi hu se enye kidney a ena eye wo se ya eye different thing eye dua se nye wo kidney on dia wo ye ba enye wo kidney minim se wo tinwi we so e wa na wo ye Nigeria sa wo bo sa na tinwi tie ene wo se fu na ne tinwi wo ye ko kwa ka no ano no ne mom no wo ya de no nya no ma
na yɛn ka kyerɛ enti sɛ dua bi wɔ hɔ a munyiyi mpie ne yɛn kɔ da na wonya to wo sɛ tim papa ɛbɛyere sɛ ɔbɛsɔre bie mu 3p garlic mixture maame kuano tum na wo mai wo mo fo mo ho na nyina hɔ 3p garlic mixture ya masa ya tum bro no 3p momfa no 3p garlic mixture mesra wada ebisi immune system no blood pressure kosro why ka se do anantehye wa wofu na yese ka podwo so no ya se eye we ya me pa che wo 3p garlic mixture 3p garlic mixture amasan agiatum wado no bo mode a na ma wo sa enka edro yi ebe 3p garlic ne wo ene ye dia ye ne yesum nwane ndo na gum edro ya fancy anka na ya fancy ja so ye natural wono mu a wo ye die nyina etutu deku eye 3p garlic mixture akoda ne ba Mr. Kwalena Keba Apidang ene Angelos awubenya 3p frɛ 0248 928824 0248 928824 ne 0201 000021 grofa mojadro papa yedi kokɔ na ye wono no mu a woda wutumi didi wo moja so atia etumi ma wo moja no eba normal bibia kama oba wo fichi kromu aye sempe no grofa ne ba tonic ebeboa na edi wakagere mu pa Mr. Eba Kwalena Keba Ashtam Room Smart Eba ewo buase Fred Menseba Apidang Pure Leaf Chemical ne eba show biamo grofa ne ba tonic enye na bomodi na Fred Dr. Grofa no 0244 596532 0244 596532 na muchasa wo Fred Dr. obenye bi pharmacy ne chemical show biamo so enye na roka kene kilometer ne di pakum capsule saba abedum Ghana mema enu nti mema tungu so na wo mfom sabrato sa pepepe ene de Jerike 442 so abedum Ghana maba esiesie wo engine mu akoso yakumenum enma eho etime wo eye hwese ye de vein capsules ye vi ene yi aba eno ye mema e support mu prostate no eno nti mema nyina num bia na methagen capsules ne de eye ma ne mema nyina duro ye nyina ye nom ebo ama mogya de afrisane ye woni padua mu otu aseju wiwi mfa na ambro mu kosi wona ntiri wo da na dwa wo ntumi na arthritis mo ye adwumaden agodifo ma ne mema mesem ada mu hia methagen capsules roka clinic limited ye di no pay aba no ye wokuma se alaba bobo station ye ni school house ene di ehwen mo freyen e was 0248 885040 0248 885040 na say ye ne ye kro no Classic Ventures awie what is Zahara mission na G capsules no aba wonu abomode ama sanka bi be ma ye na mu san ye de adokoro wo ba na mu san ye de so adokoro wo de wunya ni ye Classic Ventures Zahara mission na G capsules no wo de mixture no ene be yensuo na wo de anum G capsules no enfansuo no G capsules no anya dwumantem fa mixture anum G capsules no wo ba be ma ye na mu san ye adokoro wo na abehunu san funchiri ye no ebididi bi achi sa pepe na Zahara man capsules so be ma wo do ambrego fan grab no wa de no mu ayem na second sauce wo de sim wana koa de wunya eye Zahara man capsules hindi ya ba mixture so de boa malaria fever typhoid jaundice obi odware wi na honam ye na hene wo de no no wo kan shi drug lane pharmacy ne chemical shop biamu enye na 0246 348334 0246 348334 na Emma wonsa enka Classic Ventures wo mu enroyi ebim enuti be madumako de wodi to mani mu eyesa baako wabodua baako apa wo kronfo ni mom oba ni ya no waseda enye wo ba na busuani na fa wo ko fie minim ni da ana me so ya de kaje me ka se oni mu bi ni se me fe ka tem se diabo no o se de mu ni close o se de me hu close e se no peme okay etimi na me chi se mi de ma hu so obi zafo but de o ka kira mi nti na me hu se o na me abom ma so di ko fie o ma fa an ko fie o mo ni ko be ko ye me dem be me ko ye be dem o mo an fa wa an ko fie e fa ni police o mo ni committee ba ko ka o bi ko fie bi ko fie man ko da okay enti se dia kwa kosia ne se mo ba pani no wo won fie san okọ school ana osua adwuma okọ school okay wo be hwe no free na ekro me ba pani no so me neti ekro me neti sisi on kitwa no na me hwe no wo be hwe no okay wo be hwe no dia akadia bo no de be kwa akodane because onya de ne yemi hu why mate okay enti abusua mo ntwa me kakra ye be finalize na fe ye hunu de be ye yenko hwem se dua bi na ye adwuma mama ana asema ko se me ba na edin na me se me hwe edin na osisa no so munya so me hwe mama o we kan ba ho we kan ba no hwe edin wo so be ma na start abo oba sen oba ka sen akola no onye 2 years
am den ba ware wa hye na amna akura no 13 obi be ma so net akura obi be ma so net tin mo wiem enti so otua nipa kura ka wi a me na to se din enti ka se na onipa kura bo se akura ne ba ko ne ho na ba ko wo se ba ko ha na ba ko ha na ba ko na wasa de ne bele me wasa de na bro wasa de ne bele me chire na se wasa ne o se si ade o fi se o fi kra ne ba do obo am ho no nti o te ho to betra mo fi se ni ana aboso se ni o fi akra ba ye ene ni 2 weeks and wasa betra wo okay enti kwase sika ne na wo chie ne ne enti sika no wo kwa transe atwen ye sika no awukunu na bo no mate na yenhwe na wo kwa wa no wo de akora akoy me pa cho se wo kwa wa no wo de bakoy brapa we ni boso me na de akora wa no de bakoy me de ko ba me sa de ne koy wa hwe no ma me sa de ne ko ma o papa wa hwe no da bi me sa de ne ko ma o na ne kwa cha ne nchen aboso me se oh boso me ni ko ya ni na sa de ma de ko ade no so ntumi ne ntina akora ne papa se 1% ne ba no e betena obi be ma ho boso me mienu anto aduane wa ma ko ma akora na ni oh aduane do ma ni bidi mo hwe me ase okay afedie yaba na yaba tifo ye beto aso said ye tie bia no ye beto aso nti na ne kwa beje adwa emma me na yehu nia ye be ye si ye be wi ansana yakọ aba yenwi update no enti no update no na tese wa ye ho adwuma ade amma me na ne kwa mama history kakra ye nana yegusu san ya de little kwaku me boni din na mani age na me ho atome na me ankasa me ho asepe me akora yi ba ye no na ehu na eden na ye hunu ne ye nka na chese afei se unim akora yi a ana wani bo akora yi so amako na uye oba tan na se wo ye be makra na wo behu no akora ya o rebe ho se de o sitie na wo ye hwe ya enye yiye na akra no na ehu enti ye se be hwe no enti ye se mako that day na wo hu no akra na na se da bi kan ho jisika wei na di kan fa akra ni di kan ko na nya sade chi akra we su a ye nya no enka little kwaku be wa na mama be frame was mako ebra was ebra wo hu little kwaku no ono de okan ya nsa akra we de na watwem yenu ento no enti ye kan se ye be hwe ne yare na wonimu gidie oni si ekose sika akra ne bewu sa na ye maame no e ka kire me mako wo ma Mary o wa ma Mary nyame hira omoa enso enei wo hu na akra no waso waje de ho en o chese ma hu de wonka na mako de wonka no so wo moa o ye empire ye gina ha boy ye na wo de hwa akra ni nine wan ne susu se be ye se de nine si ye etwuntwum ye hwe no kra no no se de si twuntwum ye ete se obia ana akokora bia wanyini bi na woda ho na ye peja na kakaka na afei na aye nwanwa na aburu ye so na ye dwene ho na ye ntiase se de akora ni padua si ye no na ye kra no wa ha no mako ye mpaya ye boy ye no enye easy mpaya ye boy ye evangelist Pastor Julius ye di Bible gina mu akora yo se di akora ya ye enye ni kidney die enye ne se de na sia ye shamsham na tatai no erade mpaya ye boy no wa ha ye boy no little kwaku ho because onye ye nti ma Mary dibim ma Mary no dibim osina wo ni gidie enti akura wonim na nyame bua yen na ade so eye nwanwa no say one asem we da bia meka nipa yade a wo bia yade but and as DJ Clinton was say wanya adoye da bi appeal as me dey buy bibia pusu me dey kana kuma but ohu little kwaku first no de no wa ye no se da bi akra we dey se me kubo kra na me dey beboa no ama na nya nkwa me dey beboa no e say wo friend doctors here no na ho ka na wo frɛ na no aduane mefa wa yade ne wo yade ene yetimi ya save so na adanse ya eba no eno ni ade a ne wuye bibia adanse ba no ebro so ma adwene menti ase so ma ko ebi ka bia na me wadwene se de ne nsi aye se ene me pa che wo bra Facebook live na be hwa de
akwan se de ne nan sia ye me pa che wo wonu ada ho no me pa che hwe kuro no a na da ne nan che no se wo be hunu no wo ase nika bi no a wa hye blue no me pa che enan no a anwo na ye gon no sa enan no na atwentwom da ho no sa enan no na se sika ne aduro nti aye fefe hwe na nantu me pa che wo hunu kotwa no ekuro na da ho no wo hunu kotwa no bi hunu kotwa no se ne we de akra sapra ko wa ya de sapra ko me pa che bra Facebook ne we de na sapra ko pe ne we de na sapra ko pe ne we de na sapra ko pe na wo ho no se me yare se me yare kotwa ni ho akra ye hyem na ye yare ni ti no oba en neti kwa no na ye no a enei eno nso ye fa nkire na ye hwe sade na neti kwa ni kuro ni ti ne nei oma from ma ya da so damas mama ya je wakra mama bi frame we say mako moje tese moye yi papa mankrofo a magigi ska mankrofo akosa wo ya de na we die ebroso adansede no ba na eba nso wote ho ye den fa wo de bra 0245 30 1462 fa wo de bra adansede ne doso 0245 30 1462 0245 30 1462 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 1462 uba TV a screen no enim eguso Facebook edaso numbers no na YouTube edaso adansidie ne ba wo mo bu aye ne ye hwe leto aye no ma wafiri wo mu no aba enkwamu no di adansie na no wuti asambere ma bia no wuti bi abia mago yentai chuku na yeti adansie we ifra brochire na ba ye atifotie ayena kweko ayina na moye no me ye na mi hyede ni ska na ma sendi ska ku fi so mo fanya de mame enti me hweye no na me frɛ me anti se sika no yisu no so afi no be yisu na me se besre no yisu de me sre no onfa 100 Ghana onfa mra na program be akbahwa akore bia ma na ye me ya nti onfa mra but na already na me answer na me de be ma no na me koye fibroid surgery which is last year timikoye surgery no me wo ho a me say me pain and I'm doctor say me koye periska no nhwa de bia fibroid na isambo mo hu little sick bi wo bu ni me say fibroid na isimfifi answer am this can be ban Maa Akos me bompai na me say rade fa kore isu ska me de koi rade isu but fa kore isu na say yare bia wo me ni pedwem nyina ma me na me de ma me antin so mfamra ti me ho na me antin so ama me de kona me so de nya me ase ma me de makọ me koye periska no me koye and almost the doctors too me yare ma me ko emergency and then some say ekoye ye mo ye no some hu bibisa o na me doctor na ka na me say ko emergency na almost aka ye and then the doctors too na confirm say bibisa esa eba na koye scan ma me de makwa koye ye say aka say bibisa ififi nti me de me yawe say eyi na esamba me de makoye rekra matoma adwum and na me de me call me doctor say me kotie results koye me koye I was say Cynthia bibia nim obibia ye kama hwi nim ye hu hwe tese de nyame fa kure so ya ma me de ma e dos na minim se de nyame ye nyame be fa kure so ama me bisa de a me de atu nyame be ya ma nyame shram ni modwuma pa mo ye wate nyame shram de me shele ko kuma mi suye kame ni super nyame shram sama tese mo sha kwa na ho to me hekwa na tese me hu de menye I know tears of joy nyame shram power ma bye nyame enhira won so sa won so watu waje nkwa nyame enhira won so akua Maako fibroid no yehunu se sika akode kwa koyo operation nyina Maako sede wo ya do ya de sie nie easy akro na wo je ne nkwa na wonfa Jodi ba ye nya bia 100 Ghana na ba 100 Ghana 100 Ghana fibroid na obi nim se ye koyo operation fibroid enya asem ketwa enye sika ketwa eye me nwanwa uridi emu se little kwaku ni na ya fa ne se because se no no kwaku ne ye na se wo kwa wonya wo de menya me de na meka pampers no ne boy say diaper ne boy say and am da beje 500 Ghana and am da beje 500 Ghana diaper yeah assistant managers
the 300 cedis ono so ne ba the 300 cedis next week obeka yesia nyamia ya ade me say adoya eye udi gidie na eye eni efra kuma pem enye se me de ye na manya bibi o say obi o hon mo yo se ma me nye bi hwese me so madam ye nye de sa emba nyame kwa mfa ma si wani free so de wako won pa ye mo de bon pa ye gu so eno na fa ye na me de ame me say rade wa woni makoma me de wa wonim se mihia no e na fa ma me da say na ye hwe yese ko bo dance ye to so bi no e wana baluchi fa niti no ato wa maye hwe abrain no ko achi wano na niti wa ye tron sa no evangelist ne nana no ana niti wa ye fa sa no ye ko bo dance ye to so bi no Mama Akos, good morning. Acha mi Esther. Miso kumase hajana. Anyway, let's go kwase mu amoka no. Ana masiwa na mesi mami so binje. Na mitime se mesi so hwa na kopombe ya mawade amame. My passport, my request for my passport in December. And I'm can say beba. Because me me ochina mesi me pade. E dey atukwan. Enti na me anyone am send this can hope you this and pay but that's the way I must send me message to my passport na you ready to meet me about it let's talk about the akra na me sure and to make catch you be at what bet me abo bi abo na dan say na crofo ni nya ntro no crate true do na sa she me ho say no crate it will be a no be na sure mo Chese na dance endoso. Chese. Me do wo. Na nyame ya atumu next week. Dance no say so omo enye audio so no emra ni internet badodo. Lady B wanye audio WhatsApp message. Ena wo say ono na ya wo. Na wo nyinsen. No wanyem wa wode bat nyinsen ma. Wo de gidie ye bi. E bompa ye go so. Wanyem. Na etiefo me na me pese me kana pese me de ne message no eba say ye was message dey be 2024 do my weekend me ko bomodi ahwehwe bra na me dia ba ne dia beto so na o mahu no nwanwa enti wo so fa wo dia je adanse die no ye je audio ne wa dance ye no wo dia bomodi an fa bra ayese buburuja producer say dey send no answer dey send no what wo ye dey fa wo dia bra 0245 301462 0245 301462 0245 301462 and 0599 814 926 0599 814 926 Akuya Marco nti uti ho asese little kwaku na esere neti kono se dimensi aye no Marco ni tiri na sese o se no na ni tiri no unse na ne kono ye fia ene kura ye na chi ho se item nti na ma ni tiri no aye dudu kakraka esini ni nipadua no nti ni tiri na ye te se e hono na ye ta frɛ ankora na omutiri so no 37 December he omo na ye ta frɛ wo musa December he omutiri no we fi December he se di ti aye fe na granite ko wo ko twa ni bia bi ni ka ya trum ya tie fo ye ta se ya mi sham ni ko no so fe ya je nkwa me pacho akwaya wada hoi Onie. Kwa kushene ni akrani ni wasu wani msasa leto kwa kuwa sexy eyes. Enti akraya wushani yepacho wanu ni ye wushani wanu ni akrani ni me say oti wa je nkwa sister Hetty osimima ruwansa ma beyi sika beye hwehwe ebre ni paneti ase no na wa anyway also ebra ba ti ase ye mo ni pa enti senne akraye friti ye hwe ni wie ni wo to ni ye nwie ye wo enu asa afa ni ho start so obekasa kaka me ti se woka ndanda awona be o papa wai wawu
Wini papa. Jade de ka mama o sin dan no so ba ma. Oba ha dwene. Enti wonya nante, wonya nwia, wonya on trans che say aka nkaka. Onna kra minisisi di nkomo se say ono etimi dan ne ho nkaka. Ye ko se aka be 40%. Na che say ya ma ye nsa so. Se enro ye adwuma woni widi okay. Le nuane nso ye dia ye adwuma nti afei na yare ne ni efri ne ho nkakra. Nti se o dan ne ho. O dan ne ho kakra. Enti na de atia no ya ka cho sa brebia no ye bebre update e wo little kwaku de wa ye no ye pese amansan so ehunu bie enu nti wonso fa wo de wadanse die no eba fa wo de bra 0245 301462 0245 301462 and 0599 814-926 Fabra na ye monchira mansan na wo mu se adoye eso wonfa so ye twa ye ho aba if you rest day bio ewura shoka say ye na on to prot da what nkama no ntuma ni amfa ma me so emra foforo abeli wo yare 1 week na wo to obi kan na asem no wo say agro yi beso ne beti bobole bobo oba Facebook live ya Akoma 87.9 FM like page na comment na share emaye YouTube ya Akoma 879 FM adipa information mas da horma na gogo bi say me na hoho sorry ya mind bi ni me ba na aba adan ya osa kwan sa boba boba ho na ma mi dok mo obi a me de se bi ni mo hwe ti tena se na papa na ye na o se o ko na so okay mi jane kwan na o ko even 10% kwan ko tena ho no oba no mafa bi anye dan ama ti ma me ba yie no oba yie club no se akwa kun na te ne sa abafra be kan ho dia mi so bo on ka bi te ne ma mfa abafra na enko o ko no se school bo na ope no se school bo no wa ko chudi din o ko su o ye bia kama nti wato wono ma na bronya ka se baba ko o ma me ko di bronya ti ko no ko di bronya no na o ma me ono ma me sa bae o di bronya bi no e bi school ma bi ne bae na o ma me se na me ka tene se adwa sisi ko yare ono so bae ya o se me da ho no me yare ono wo se me yare nti se obunya na ne ko ba ni ade sika ni hoti fa ne ko na di best 3 months bi ne se papa ho to na o de na ba no so fa ne ko na ma me se ne wontumi enyi ne ntina because sisi ya me ho mfa me ono so ya bro di sika kakra to de ha me se me ho to kakra na o de abafo na ba na o mo ko ye me won ma be se 3 weeks ni wa frame bo me dua se se bi to nso kura no ma enso ni nkumi me wa san kura no mo bi ba ko ho onu kura nye de be na me sky den e de ma no nti ba ko be di ho na se ba ko me ho na se me ho nto mfa me na se bra wo ho kakra na se wo frame bo me dua se ni na me he me ma no na se bi to nso kura no ma enso ni nkumi na fe mabuso fo nso so e na ase na de be na je so ko da ni dua nso enso ni se nkuni kan ho so no me nti ase se mi na me ko fo be kra ma kakra ni je tua nka bi ko na ka bi bia kwa ka bi problem bia na mo mi ma me mo mabuso fo dem kan ho de me nti ase mi wan so ansa na ibe jaba we no me ba yi osante a chima twede me ba e na me no ye intawanta wa bi tian ni we na me ma je se me ko obuso fo na se mi ma boni dua ni obububo me papa na me kufo ka bi je ko ye na ko nya kwa ho intawanta wa ben se ono no me ni aware to kwa se wo se ma to me fun na me fesika ma sika me de bani so ani ade tata mo me ma me ko ayi o mama na ni ko fo na se men train ko ho say na mo twete na bume minim say me se ko je ka kwa ho me peka kwa na me te say wi na me ti na sum tuto na konfo de ade na me konfo no o mo se e de train me konfo na me yi ensabode a ye boy na shimutum na mo yi ni papa ko say en se na te de oni me konfio ho se ko se me ba yi ampampa ho fi na me ba ya na mo ne me ko me ko no se e wo say no de mo di magini ko no o mo say no kre no bu sa ma chi no ba e ti bi ko du kuma sa me frɛ gay say nti adwenti wuti sa me fi ko nti wo frɛ me kra me sa me se me ko do na me ko do ye wo se de ye on ko de swa choso de ye on ko de swa yesi ko na me ka me hwe Akoma FM eti ya ho no ma na ofrɛ me say enkwa no na bako no bako wa se ya de na me frɛ discuss no bako ka ho de na me frɛ me discuss no de na ba ne ma me a na me frɛ me discuss ma e ma no eti bi de ka we no why na dwen say kuwa no pese okume say me hwe me ma fa me yare wa so de no so de me yare de oba o no mu say de bia me da na nya me kro na apeta me a me chesisi a me ka say so enti mi de me ni ma de kro ha no a ke say obo me dua sare ma me maka ho a so zo nku ma me ni ade me ba me bi ni me fa bo kire bra me ori ni ma ne ba ye no mi mechi ba no so wa wo mienu na me so ma wo mienu eti odi ni ma ne ba na obi a hwe ayi size de ma ne ba
When I didn't buy maybe Rabako. Or the free na buy US. Okay. Ne no de buy ji. Ni man ya chebu mi ni na cheba no. Na mi bi mama. Mi bi ma panyin na bi market wa no. O buy ya mi di ni man e ma akwa na mi ba we di ye chi no. O ko asiska bi ma huso e ba hwie ni mantale ni man ni ska. Come on say no say so. That time ni say 50 cedis a che. Ben fiese ni. Be 3 years ni. Okay. O say so no be hwie ntale na mi de man ni papa nyina gu na oja hokọ. Na mpa se madwa. Sisi no pese minyade bi ne se so amam madwa na se pese unyan wo peke sia ansa na mama bi. Oh. Ana de bi ofon so a we bre pa. We bre gise duabo de obom bi ofon kasi fon so a. Wakasi kasi fon so a bebre. So and she get ready one no point when I just so come if you say so minimum de come there na. It immediately say ono no bodua na adwe na obone de me awo mi de ka bi ham so de mabusuafo nyina afra say bi na kama kaka o ni tua say me makaka na me no fa me de ndwede mabusuafo ka ho dia me pese wo chema de kunti a obo say adua no aha wo pese ho ade kudie nti obo say adua ai pese ho ade obo say adua no Akoma FM say me mpema sam da anka na ono obo mi bia nka me revenge no but let me pese masam ye denti na me ba mpanifo na yesie na say ehu bibi e kwa denti na me nso me dia ba say Akoma FM na metie e ho na me hweti bibia nti no be say oba no be yima no ade kotia obo medua no okay me na say ade ba ko so de say me na wo mienu me ba penyin de o se me ma sisi akọ ha de because o konkran na ono afọ cabs no enkran no akọ de konkran a wo de kuma obi konkran ya ko na be nyam kam yale de ko no no na mo be ko trankran no afọ akọ ko ya no fe on mi na number on de mi number no phone na se na makodun kan ma mi ma mo be ko trankran na mi na ma me say se mi ni man trankran ho na me ba poison me mo ba no ai o so ma me se obe poison oni no trankran ho no be kuma si a o san ba no ma no trankran no what hwan ho o let wo ni je ndokran wo okay enti di enti na de oba adwa sa o sa okay edi enti na de o sa ba he so obo medua na de biem ana de ko me ba na so poison no eni nti na me de ba e eduabo no bo wo fon so na se wani fon so obo ne fon so de gete eduabo ne fon no obo ya ofre mi a mi di no e fe won se kwakuni dodo na fi se e fe mi body eti no obi because body de ya obi ni body but obi because se kwakuni na se nipa obe me pa na timi se bo eti mo study no ofre mi se kwakuni me ka kire se fi le kwese won man kwani sika nto aduanye ni se wodi nsuo kwa ka wono a nsuo ni nkun enfo bushafo na ase se wodi woni nsuo be na je ko da nsuo ni safa nkun ka ho okay no bo se adua no all right ana de ba ko so sa ha me se me ba ya odi we echi no o ba odi di anya chi ye ni wo no me ba pani no odi ono echi no o wore kwa santia I friend say o wore ko kwapo ho no ma me ba na odi we echi no me de netu ma me otiwe okoduru ho mo yesi ni nua bi ni kunu nua bi a o wore no e wo bro chire o se edi no de ni kunu nua di ato so ti se se na de tonti a o se edi no nti wasasa akra ni din wu di na da akra ni so na na mo de netu hwan bi ni to ma me otiwe wo de netu wo ma me mama e na wasa ya doctor we di no mi ni mo ya meka Dr. Nyako doctor sasa akra ni din akra no ne wan di ato no so kunu nua na wo so enu ara no doctor jai di no e fata ye edi ni fata ulcer me pacho se wo ulcer yes esa yare wa bebreu but me say se wo ulcer kone koto binom anya adwuma me wa ha ba ju sika mi nyane nko ba bia Akoma nyane nko ba bia wa wi nko oh doctor ya adwuma dodo da bia ya ka se Ghana mai aduro wo ho da bia me ka kwasi bro ni fra bro chi ba ye no wan de nuro de ba yi na ulcer duro nka ho ne ka ho nyina advice o tuufo man ni mako man ni anka ye ade bia na se aduane bia acid na gas wo bia ne kwasi bro ni ka cho se jadi asan se ulcer duro de nuro ba ye no bi nka ho papa mama nya announcement bi fam akwantuo herbal center yes Dr. Nyako ne number na guase no yes Dr. Nyako akwantuo herbal center ne number na wo se good TV no ni nyina ase no ntisa wo pa akwantuo herbal mission bia na wa frɛ no me da se eno nti kwasi bo yina mfa duru ama nti wo hospitals ani o maka che on se man ni mako man yanka aduane bia gas na acid wo bia na yatu ase se aduane ye wonka nko ho kora man ni bibio che se
mre bia naso no anse man ni bio anama no mado bia e painkiller na se no bia no hye bia even yebetua watua kekaduro man ni garlic na se fo yebetua wo na so end of the day yetua na kayare na kwa nka hawo bia ni ho na so enko na wo so te na wo sebe wo yetantanta ade be chi bia wo so te na de nura hodo brɛ na wo nom enkosi aga ma me papa na de akwantuofo ye chi akwa na ye me da akwanhwefo asompanfo nipo maako edu a ye titi nubra na hama ana ya kan nyina bom aya na baako nti akwantuofo ye gina bra na ye se ye adu akwantu he ba me se mama so yi eye o se duro ni ani ma no ye fun yade aduro FDA edna stamp asiso a che se ye fun yade aduro baako pa bi ni ba bia anti ma bi ntufo obi ka be patient baako dog ye se ma me no bi duro bia na eni me se ma me wodi sebe eduru ba bia also sebe wo ye nipa da bia me ka se o pass ma me ken da se ni bia nche ken hwe obi bia wo ye no ho abrofo se me mpa bi duro no ogo ni fi na odi nkontomre odi kwansusu ane ade se ni pa ko nyame anye na dum na onya stroke pe oda ya sebe ne ye na bi se papa bi o ya ade wo stroke pa odo ko na nya de na de ko ya bi duro na bi na de ko ma ndi ma obi ensisiu e wa bibiduro ho kantete no atwam ne ya bibiduro no chese ya yen sa brofudo pepe hwe kwantu e ba message wo yesi package na wo hwe adu na wo ye bottle ehye mu a wo de ba no madu na leaflet hyem de wonti ase bia no wo hu se e wadu no mu ndi ya we osa na hawa mesro ba bibia wo bia no adu na wa no aye yie ya pese ne wuni mako wo de no makwantu e ba message 2 weeks pepe ko di mako ye ye ntua bibia o di obi ka se jai makodi jai wedi a oni aduro ndi yo be ka kire wa no obe mitua se mani makoma ni anka na ukodi ye na yefu yaje na ba mi bibia ye bio ye ntu saafo no ye ka kire Ghana man ba bibia wo bia wotie mi bia no ka kire wunua bia wo yefu yade ye se onkope akwantuo heba mixture na mom yare na tena wo so adi mfie bebre a nkatua na mo na bra ye clinic ya hodo 94 e wo Ghana ha die dika ko Brumantam Brekuma ye chi akwan e wo ho na Masua station bembe sabo sana se pe techima ye wa Ahmadi road ye chama UNESCO e na boso pe e wo ho obakuma se e wa Asafo labor runabout wodi wani e chi atonsu kwa no kan fie 12 won sabe nkum ye wodantie mu eni abosan so ana de bi se obia o labor wo se wo ko SDF no wa ye be che chi akwan enkan ye wo kwahyeman wodi wani e chi so tu mu kwan no uduru presby sonda kese ye no mu ne die ne mu hwe e wo ho udu kwashimaya bo hunu akwantu he ba kene wo pa ba kwato abrabeto wo ba clinic ya wo die bra wo beduru ho a ye mo hu say yes wo ba bibiduro bia ebetumi abo opa yie enti ba bibia wa otim ya ye wo store so hodo bibire wo Ghana ha ya se atu apitimu a opa bi atu akoton opa ba kwato akodi ujuma wo be san anya bi e wo ho akwantu he ba Mr. Nyadura e ho eden kura enti mesre wo ye funyade anayare friend typhoid malaria dem pese meka ho asem kwani fever ne yenketenkete ene ye nkyene kwa na ayira mu woto aduro na wodi obi ho wo so wogene bo abi enye na anije sem wo bi kwa yo ba o menses ne maye wonu makwantu he ba mesha e ma menses ne ba kama doctor me yefa ya number ne ntu dwansa yes me da se the screen ne de but yan fanto o mo radio aye 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 I say no one dey TV no ofa numbers mienu ya obia ya doctor a odi ne ho so e wa kwantu he ba clinic frɛ no na de ha obia ka kye sa nipa no Dr. Mabra na Dr. Nyakwa me no ka say numbers ne gu ho no o frɛ obia ba gye o so na ha obia ekoso bia no ka kye wo yare frɛ no hepatitis ya ma me papa obetie mi na otie mi ya kope akwantu he ba mesia no bosumi maako ensia but wuni echi na oben ye me ya ma wo boso ye clinic ya anka bra ho na oba ene die ebo mo gye anuane ba ko mienu bi aduane bi ye protein bi mo gye di wanya di a yare no be koso bet all sankasa de ye ntua aduane bi a Jise yare mienu pe ene ye tua ho aduane e wo ye clinic ho yare fe ni diabetes ana yare fe hepatitis ya ka bia ye ntua bibia oba ye ho na wo yare fe ni pressure ye na ye tuma cancer pressure nya yare obi a wonyi ni bia mesonhwe obi oba obi aso di adanse se pressure se esi kanya yare ampa na obeduru ya na ye mo wajai adu abofudu na gu ho because do ho no won kwan na nyina menu aba wadi 20 years 25 years no ma ko pese obewudi e enya asem papa ni ye
no ma ko so obe yes just who won that wanim won ya kwanto heba mixture na we say won mo do 10-15 years ya wo kidney any wo liver how e be ba ho no so na de ekwo wo no nti me sew me ye pressure patient me BP patient atwam akwanto fo ye atwam diabetic no atwam bra na mo duro yade be kan di ho da bia me kase yare de chida woni adura obi be kan sem bebro me ba ya me wresi obi frame me ko yesi manya yare infection na okọ heba kesi pa na okọ na mo so muntimi nya ho because adura chiri na mo se ma me ya su no na bra kwanto heba kan go bedo wanya yare pipa wanim eye fabo do kwa me se fabra obedo ebe hu adwuma kama de amount ya mo wan mo duro no boso me yansa pe obi ka se me na watwe me you fabo 3 days ya 2 days ya na onim ya oka because akwanto for de ye nyankopon na hu ya se de tumi na akire e wo ho ndi ye ntwa nkontompo bi anche na obedo ye mo ye ka se na watwe na enye ya ka se o nkrofan da me ye nhwe ni gi se me ya san de aduro nwaso bi abadwa so a infection aduro a ye fa na kwantuo care mixture akwantuo care mixture yes ye care no e KARE enye CARE yes na wa hye no so aduro we infection bi gonorrhea syphilis candidiasis chlamydia yare bi we infection bi no mesraw kohwe akwantuo care mixture yenhwe yare atan so acha manto aduro no ene de braye clinic ho woto aduro na se obosi anom no wontumi nti obegya akire die na dogum no aduro na anko that means yare na che hwensunsan so yade ba oso no se wotie bi na wo saa ha no bia ene de man no maduro no tutumrika na braye clinic na ba ye wo powder ho ye onu bi wo ye betumi aka ho ma bibia ye kama yare betima si wa wo ho kwan ndi obi wo watumi se ogina no ho so kama na wo ho asema ye de woni be ma da ye na nsuo no apia bonte wo se wa wo de na no ye den ndi nsuo no ntimi nkọ be ye den se wotumi anya efun awo ba wo be ma na fun ye ketekete eno che se yare na che woto aduro na emwa ndi bebre timbi se dog ndi infection wa aduro ampam se wa aduro na aduro ba bia se momu hu no kwasem ewo mu no enye se wa aduro kekeu akwantuofo ho na uba aduro wo ho biko bebre ananti akọ hospital sa hodo akọ wo mpane na dog me ya branch me nya me ko wonje hye me na eja ye me ye free me tutima ne ko me se anko ekoya nka obema no nya ketwa woni oba hye asima na wagya mu wo ho na ho hyehyew wontumi na heat yanka se woni padua mu wo nyina kire pimples esise bi oba ho obema ho eko na aba wo sane mo nyina woni padua no mu eno kira se yarenda so woni padua no be ye din se obetumi be mu ahia na watumi nya akono no beti akọ wo ye be mu so wo mfili se sebe wo ye betumi ahia wo mpamu ni nyina ye niam a kira se infection yare no wo bi ndi tutumrike na hia yen akwantuo herbal clinic aka yo kwahyeman ye ni praise be sunday die no mo hwodo ni kire so tu mu kwan no kumasi aso ye labor runabout wodi wani kire atonsu kwan ba kan fie 12 nsabenkum wo bi se obi asa wo kwa akwantuo herbal clinic tachiman ye wa Ahmadia road ye ne chama UNESCO die ni mo hwe die number ye be no ayebe your number no is 024 66 28 508 024 66 28 508 ya mention out that ya ba ko ntwato baba yanko 0241 29 66 22 yes your numbers no okay ofra how be am moso kra wo de kan wo ha no kire yen aduro ho nkwan e be mo hia yen na yetimi aboa wo okay nyame nka ho nyame ensha wo papa baba Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no enwa so egusu amutie no me resource persons enwramu na me ne omo enwina fe yemfa wo mu maka stories na ana issues cases na kano yemfa so entwa so sagze gwagwame Pastor Julius na pom woji me poma so free me sam no aban beche wo yo mate okay enti what Pastor Julius kana na kwa pam ti say gogo owo den na mi jina so te say abele aba o say you know can say ya no true na kwa nim de ja o bele ma no me na opedi ha na bila ko gogo na nim no nko gogo fa ho from another o slave because slave because they no slave kwa wa slave slave
Josie fashion on a pamata de shame Josie son of Christine Park Josie bomb so when you meet me the sports division we are wedding engagement party a year office where baby I will be a stand your facha never WhatsApp Josephine matter the need to say Joe and Abami at the MIA and into Bomodiana Fred Josie I was 0243 433 465 0243 433-465 and our bomb so when you meet me there sports no and the D and share any more Shannon so Emma me say the Plus Beauty Shop one more stadium one Unity Oil and the D and share any more stadium one Unity Oil and the D and share any more she's hey me bacho meeting ya moy she's hey that's right she's that's right. Yeah. We no upebia wig and a shaman or shabaka some tree baby amount. Ribbon, she's a baby amount. We your engagement, we your wedding, baby a wuko bia, whooping you papa, ediako. Now why you talk of the town? Crawford Basha war, we hear she's hair. And now we call at the Plus Beauty Shop. We not a bomba, coffre 0249 155 776 0249 155 776. Obejoso Pastor Julius ma me joso ya chia tiefo nyina na menhwe na menyi me ma ayi happy birthday Mr. Resford Boatin we free we yere ma Lydia efie nyako ho ma omotonton puppets Bantama opposite ho Methodist ho na ene na woda your friend metro no munyina de nim na ya na woda ye se nya menhira e de man pa happy birthday amakonta zene no fo ana se no furu no akonta no furu no so mo fe metro ya ni mo ni na ni ade me na no ga se ga gesio na lanti Eti ma metro happy birthday. We efine ye efie nyako ya mi sha pa. Ma efie nyako be nom ne nkakra. Nom ne kakra. Ni ma nom na no so. Birthday is out to say. Ma Kwasiada. No. Ma dino wa se ti ma di wuni se Kwasiada Father's Day. So yeah me dedicate me birthday de ma little kweku. Father's Day mun dedicate na. Father's Day. That's all. Oh, you mean na ma little kweku. Omo no de we si ko peche so ti mu se. Ye mi awo. Baba ya to. Ma therefore ya chawo mnyana se adoma ko no sa osa kasapa o oba no no wire sei oba oni nam to kwa no free we mu na o esa ofa o shirt gu kon na pie free no because we na no nkwa be proud na ma ade ehu mpa sisi tufu ye nuabon na doso nuabon na abante wote na ni tiri nyina atru obewu ana o se sa na ti o so fi nesa na tie duane bi anya no enya sa mama ho se de bi ye kasa asemwe awari mu ntokwa oba ne be mate awari mu nya problem nya ba ya obebre pa sanu abo no mensem wo wetimi ye oba fun se bi se wase ya kekekeke sanu mama emwa brabo mama enne nkyerɛkyerɛ ho se enyina enne tebia atwa wo hia so emfa njaje emfa nkasa emfa nyemiye bi fisibia nana te sa otema abasesa awari nya jije kakire bia ne ya buru ya wu fisa otema ebia ye betim kwasa kan ho abom na we buru ya be ma betra asase obisa se me de modua nso obai ba yi wodi dua wodi nia ania wo waboko nyim yaketwa de yusu betra no so ba do se ma modua ye wi ya o se obodi ni po bibia edi wu sachi ni edi ba mi ensa sase no boy sachi ni tieku o na o se enkura no edin a edededa wo munsuo no so eyedin
enti se wo obeka say ekru ni keke no wabo na mama de mama wu say bia nti wo wie no wo say onfa ne man na ase onfa na busuafo na ase na nye bia ya da busuanim bia onfa ne na ase oh na say nye bia ya de busuafo sa da ase say to odi 20% kwa to nsuo no ma you can imagine oh na edi be ni ene mo no say be ma uturu nya na atoro sisters wo ya bia de to cha say nye wa wunie ko usi mwache panka nye wa wunie nso nyambu enye gumwidi ma ebramo mama yintu minimlia ekoso asanteme mu de stamate dua na ye common na dua na say ya ba benya dua kin of dua bo nyina kwa wa ya benya kin of dua bo nyina wa asa ya dede so aheli ade na ma fe de ejentre ha etu obi no obi nya ye ya o mo de agena pan obi no bi ya no de agena pan na mama dua so ehuru susu aso edi amafu ni pebebre be shemo mo fu ado nya mama nyum nya na yefu kese keke no mo ebi edua na nya wo mo ebi edua na nya wo mo mama yintufu ni anyusu ban papa yakofo ma ye be kasa kire mo abahade ya asede nti se untimi nya asede si otufu se obe he ba aha nti ende ne be kan but mesress se edua bo left and right na enne nkyerechera se ni kuna na wo nya problem na mama bia ochena obe sa ba ya adofo dabi eno nkyere se buru ni nua kunu obe bre ehu Show. Dr. Mafo Fertility About Center catching your DNA Dr. Mafo as what day if you send a munya war a mano and ma a master such as our dear cray yajija our dear yajija fathers day no more dema Dr. Mafo one Dr. Mafo some no massage no and you know Eti Dr. Mafo Fefe wo of Sunday nyankoto Fefe nsuo no mamodia awafo momodia na monko dia yo si akwan ya emma awo ne man no Dr. Mafo na pom dia dwuma yefo ya wakwadere ebehwe so obeye firi ho ama awo nkoda su na nkoda di agoro ewo mohoho na enije atumi abafie Dr. Mafo Fertility and Herbal Center ye wato nso eseso atie bisa abase ye bende Presbyterian School no enuti Dr. Mafo Fertility Herbal Center Mr. Momonko oba kwate enkechi Dr. Mafo ube wododo fen 0244 411099 0244 411099 and 0277 741618 0277 741618 na yenye wo so sanko for natural food spices Mr. Fafa we bi animo enchine nimo eye nketenkete prakase efom wisa esru wisa hwentia garlic ginger and yakabom ne de aye eye so natural enunti we still with gravy chicken beef soup no eye fa sanko for natural food spices choba for restaurant for mo fa no aduane ye ne bedimodwa na ye ubenya bu supermarket bi emo frɛ open do mu atua 0555 603143 0555 603143 Koko adi aya na eya me ya bebre ne se mu Akoma FM emegu mu ntem yes mo hwe ma wom enti se obia ba no be kan semfo kire baako a se baako so beka bia kire baako enti mu mienu nyina de esese mo ye ne se mu bu mo ho eba no mo kɔ no mo achem o baako afa oba baako afa bema na mu mienu nyina mo de mo ade kɔ na wo de wo hwe bia na de wo ba be check eka no de abre bema se ono de wo kɔ hwe no wa check ka o metua ho ka na de ono so ehwe no sesiye se no Wode ne ba ye na ono so tu ne bo ase tete na odu la mi yes na wo se wo ye wo ba nti wo ba be page na ko no eno so be ma ne check ka ne de bre wana eya e to de bia ma hunu niama bi kakra enye se be ma no ne wa wo no nko na so die no yes sa ba be ku ne so wo me pa cho mo enjoy na ye mo mienu nyina obi aji bi firi mu bi wo je wo die no so je ne die enti edu oba hwede a die wo betumi no ye boa ma cheke ka na gu ho enti omna metua enye sa de a edie ye de to akola no masesa no efri so wasesa no wona awo no wonko na woto watopa wo no ada na mo de mo ye bia mo nko mo pese mo de mo ye no nko a ye mema mra ho aden edie be nko a na wo de wo ni ba ma foforo na tie
de ye me yakra ne say me de ne baaye no wanche o di 2 months say wo di 2 months when di okay when yale when see the nyoma eno so ba ma ba na hwe no e wo bi na hwe no it is wa hwe na eno ano no wo ba no se bia na wo ko mu no enye se wo ba wo ho a wo so be fa 11 years wo so to meet tini bi wo so ko ye no de ne ko ma ahwan wo sa to na fa ka ana wo no ho so ona mo na he na akrai ofre wo se do be sia kase wo fon so wo to mi hu se eno ma bi nye eti wo wo ti ho nso a wo ti wei wo te ne sen ana wo na wo se wo gugum abra panyin no kra wo ntumi hwe ne yie de oto so wo ntumi hwe ne yie wo wie ya wo sa akofo akora na ba se me se na di na bram be ma no that time wo na bi yes na be fa ne firi ho no wo sa be fa no asa de ne ko na wo ba ye be ma yin so da wo mpa so ontumi de wa ye ontumi nko toilet na fu ahye ni tiri ho toro ka with the adru no ayeden enti wo no wo pass aye de wo so ya wo burunua wo tuna hakra no duabo no se ma ko wo fo na nka nka se wo bodua ne da o tira senso eya na duabo oba eya na ai se wo se wo hwe mi a ubo se ebe to so wo meka ya me se ba ko ka o se kwa pon na e ba ka me fro ye no amane no amane ha no na se wa ko ya wo musa bubodua no wo de ma ko ya hwehwe wo mo bubodua no mo bubodua no so wo mu ni wo mo ho hwe o wo mu ni wo mo ho hwe wei wo mo bubodua sesa so saa na ya tro notebook ade ma no ye be koi aka ne de abra ye ye ni hwe ye de kwa akoda ne ye wu nkwase ye wo be heni pa adwene kwa enti mesra mo enye duabo no na solve problem no se wo wo bibia wo be ya bra enti na yete ha na ye ka no sesa wo mo bra na ye nka na no ya na beka na oburu ni dua no owu ya ba be fa me amma kotu akora na ye Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services ne kan fu wono de ama wo Grace Gift ye adoma chade ne ye di nyame de ma wono mo ene ayaresa de ye adoma chade prostate cancer anase wo prostate no ayekese enlargement Mr. Wada bomodi ne ko Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Mr. Bema wa yamre wo pem Bema enemu ya dia jo be ma boso ana awo aye problem e de ama awafo wo ba wakoso kuma no ade beji ade no se ye pampam ne ma wonya so be ko Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services fibroid and stroke diabetes hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever malaria na se ulcer de wonya aya clinic ba ko pa ye fra wonum Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services womanum buo efo kuma se wo hwim school junction ho ohim eye aman from Barakasi Road e won wo restaurant ne snack bar e wo ho ye nuane papa wodi wo no a uko benya biadi and cry new Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School no na hwene mu na Accra branch ne de ye branch no and ye facility admission accommodation ni nyina e wo frɛ 0543 320030 Grace Gift number no 0543 320030 and 0244 126123 0244 126123 Evangelist mame eda radiasi enchia akrisufo enchia akrisufo Akoma FM oso ko president betrans on de okwaso ko osum nyame ko ensa na ka sa na me die me so mbonsam o mi no nyina o akrisufo ya chiamu na ehunu se asase aye nam so yobidia yobidia Mako mame mi ni abai maintenance se bata ti bibie na no ka kire ne ba se poison so no di agro di ne huna ya di asemo di agro se wo di agro e be ma kora ya ko report to police station am ya che so wo nim na wo free nkran oba me poison na e ma tan bitiri modin sese obo se wei obesen kola na dwene saa eduara be ma na akodu oba we hu ni papa se ne bubefu nu pa fi se o papa nyesei wonyesei na saa na ekosoma ememma sese Father's Day
Central phone can once up, TV phone can once up, will be anka. Nina Abatana say and Kuala Johnny Akoma FM. Mupapa Nyewe, one you say, and you know what not. Consul and Ukrana, New Refugee, our friend. Not so one year swamp. Kakribin, I say, assistant. Says a copy for a mama to do on the kind, and Mamma does tell me. May remember Baby, and then for the summer Trasker. Bama bi ni yira bana akwala ba ko mu hwe no na waje bama na je akwala yi so be na se chire e won to ba bon so na do mo be hwe e ma ni nyina ni agi sei wo enti e be sere ma no empra twi na ko twi na akwala ba mu mienu na mo ko asunu mienu ko sei ayi entatia no enu hu na ma no ko mu ba na se akwala no hu na ma ne ense akwala no hu na ma ne na de bia akwala ya burden sese we wa e be ko hu mienu ma nya do amomu nyanto we ni ma me na tena he we ni papa na tena he na atase ye be sere mai ye sere mu e mo ye den ya ne ma wo mamu nsen kola na dwene enkyere yen na nya sa david mo na bebu abom no kwasem david mo na bebu abom na so de odi duabo uwi akofa president meko ayi ahye no akotena so de mo na wo buru nkrofo manua wo buru nkrofo na jese ya na nipa ni nyame di agro nipa ni nyankopo di agro ye be sra mo wo ba sum nyame asom no wo ba kobonsam wa kobonsam bonsamu penipa nyame penipa obayeshia yeshe wonu nyina ya kan mo fra kristofo okay ye mu attend ye better nyame bo I say yetimi yi attend say kristofo bi yenye ye besra mu mama meme ye hunto won kakra adama mo na mbobo e na mawo mu hunu nyansa na mo hwa kwada no na kwada no ntimi me mpanyi papa na me ye burden amagana okay sese kwada be bre me namba basa woni nam chese won hu de wo ye no ho na anajuba bi e be du bia no wada ade e chia no nam watwese kan so obi so no woje ni nyina fi nsamfu se ya okay nsamfu se ya yera sra mu okay munya abotre na munya so gu aso de muntie nyame asem a esesa nipa na awura mu a wo ba watimi ahwe wo se wasodie sese wo hwe ba no na di nhira brewo okay ya chenja no nyina ma no nka ya kan ya de mo be ka ma de dedicate afi by Father's Day di ma abubro kosua ade be nseda kwaku urade ma unya ja papa e wasase so amen kafefe talala kafefe no oba kafe be ma na be ma kafe oba na mpaso ye hye na ye de filinku filimbam obi agene de na chese ye ne yekoro no de na e ma da last bank counter na be ma waye mre wo mpem wo de boss 1 minute 2 minutes na wadwe so nkuruma obema ne mu waye mre dodo nso fita bi fra no ba ade achi ade sa obema no ehi akaketekete se nkuruma efifiri ba papa wanba bibi sa wo wanba o de be ye de wo wunya ka fefe capsules ne bi na oba ya akoso kumanu ehwo nye white age wo aboso an ebi nye o ene die ene kra na ma sent ba o ma si bebe o bon so nam ho twa ma de so sa wo ye be ma na kofa na besesa be shi o kwa wo ma biem the ma ji so su mutu nothing the engine no good makabro nothing enti se wa de ya ka fefe talala ebe wo dani e ba kwale na ka ba pedang smart ebe obo so wusko bi nkoko fe Harriet it was 0207 183 819 0207 183 819 0207 183 819 work and happiness nana yere ma na ade na ebibodua na omode ebusuafo akodase ede nkrasesema na asede onu abusua na wode na das no woni boyfriend onye okunu ntime nka okunu woni o boyfriend etena na mote no abusuani na ono te ne baby no nim die mfa ho ebia sa time ne ko kache o se jaa no kwanka wunjaa no enti se ma nyama asema ono na o se de ope no onfa ne das no o mefa oba na na so onfa ne na chese one ha enema no bepa because embe sa de na omobodua no amode abusua das no se onyi de ope ono one odo be das so na wo na eso akofie wa ko wo na obi no de das ade suban no
na chese mo mienu de chese duabo mo de ni tiri ho se ne ma me sesa na oti edua na enya na etiri ho no asa ya trotro se nkruma nkruma ni bi o ya na ya trotro sa na ni tiri ho aye wo bewu na de tena ho ye se wo kra wo to wo kra se ni mi yare krokro se ye edua na enya ho no ma me de ne ma mienu pe na meka aware to we se we enya nyamesuro wo ma se ya na ye yes what we call presby we go presby for any mass because me nya sure say presby e shen church say na say be ma na wo hawa bonifia chese edi na obobo initially me kwa on say church ni em na minim say edi say nsuo wo ba fom bo ma anope ya oba ni bi san say ma me ebufo de wo ho e bi ade aba ma na de ya wo na eye wo ya enti wo de bi a ya wo ebodua kanokre ma me se da ombodua ma o say wo pushi afi do so abodua so na eduaba no minim nananom eya na edua no mo boy mo ma ebi nya wo mo no mo hu se de sitie me de me kan ne se nkra na abeye ade a ware no agu nsungui because still nkra ni ntino enti da mo beye ama nkra no ehu ato mo no mesre mo munja eduaba no we eduan de se ebedane munja na yen settle bibia na bibia enye nyame insha papa happy birthday Akoma Abaya we every wukunu Francis Abaya ho happy birthday Akoma Selena Akosia Abaya every wukunu Francis Abaya ho say happy birthday nyame shano nyame shao oh nice woman nyame insha papa na we mom okay na me paso mum ye twa ye homra yaba ye ntwa ye me mom happy birthday okodidi wo efie fufuo choba ena wodi fufuo na sesa no passport waja no passport wodi fufuo na wie enti Akoma FM wo fie fufuo choba na wuja wo passport wo ho ma ko emu de he santa patasi eno nso mo di fie fufuo edi adaso ye Richmond Ata Amponsa Richmond Ata Amponsa wa fie fufuo ne wa jafufu oda passport aha na kwaje wa ade na bibia enya kama ye nua baby nso wo jan laptop e wo ka mu wo si ye e wo asafo Puma filling station e wo si ye na ne ho ne ma doso wo si na de otene nchen e hu ne se waja ne laptop e wo mu Akoma FM ye so laptop no ye hu ye e Caroline enegu laptop no so ye ni baby na trotro ni free ba se free su hum se free ye ma me no ofa ye no wo fo no dweso okay and na yi Caroline wo si ye e wo asafo Puma filling station wo laptop no abedi ye ha enti obi a wo hwa yen onua TV ekwa chicken TV monim Caroline wo hwa ye ne a wo laptop no ewo Akoma FM abedi ensem come for identification na ebe identify ho na beje wa de ye twan ye ho aba tiawa ye ba ye de aka beso aso middle na den na wote ho a wo ye stiff sa no ono kwano no jama wa bre Akos sene mensa ne menamu twetwe no emo ye titiriti mentumi ponsore wo hu na enwanwa eno me fridom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wanom 3p garlic mixture emma moja edu mofusane no echeye natural garlic papa bi ene ye dia ye aha na no na madam fu kofi mpo ka kire me se bi work natural health for bi bidro bi omodi aba ye fe no 3p garlic mixture wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no sa wonum 3p a ebejane se hum edroi enya mapemfo ema wo ma wo manofo ananse nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwedie nkratso yi atum 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinamu bokuma se ubenya bi wo Misty Herbal Colinac Herbal Apidan Dani Herbal and Angelos Fred Piwak e wo 02489288824 and 020-100-0021. Feel every taste, never spread. Top chocolate spread. Every day, it's our drink. Top chocolate instant mix. It's 3 in 1, and tasty too. Made just for you and I. Top
Top Choco chocolate spread. So when you be devour bread anymore, I want you come say. Now Top Choco instant mixed chocolate drink no swear. And 3-in-1. Edge at your phone friend 0551 033 033. Top Choco. It's chocolatey. FDA. Aji eje di inkra tuwe atum. Impressor oil na capsules kura awode nura eboa eyi yawa enam sasabro usisi wachiri bremo ne afi waposo nyina free ni padua no mo. Impressor capsules kura ahode a etumi boa esiesie no mpa eho akokwa ne ntokro de demo ene afi waposo gregira awewe no nyina esiesie no ema no ahode mfoforo kura wope edura obetumi de wo ho atoso na ayi wo honam ya wo nyina ade a ene impressor ne edura wora owo yefunu yade mpo etumi no mbie se onom impressor capsules now the impressor oil to tribia eye wo ya no a ene ne wato adi ya wo bedwane entem so kra ope impressor capsule ne oil ibi ato a ko pharmacy licensed chemical shop ana herbal shop a ebe wo mu atufo mfre Ayona Pharmacy Limited 0553 134 185 and 0243 123 224 impressor yaw bedwane ebi ahwehwe adwade nkrato yi mu agye atomu se eye Rambo ekoyi keke minia na hwan na wudidi a wosa ne mrani ono kwano no jamwanya new catch Rambo beef na media filia adane ne akasa yi o unim sa media mempa aduane fom enti kyereme mu yie Rambo beef die enama eho tie ho ano de aye ne nnuane no protein ahyemu ma esan se ede na enyinya nti utimi didi bibia adane se ekra de ekoma ni brenti mentimi antwa afa anya stew mpo eno ane se mititi bi she pan mu ene Henry ehede me na mami anya na chese enkola na salad na oduko school mpo ye betimi di bia ye on salad abomu spaghetti kese bibia ye di bifie de eno ane Rambo beef enenti restaurants edwane tonfo na obibia mu shop and supermarket bia mu na obenya bi ana afre 0547 290 299 so open dodo to a wodi ya mama aduane kakra na me fa hwe me how far oh susute Rambo beef ekoyi keke me kopi bia to sisia FDA ahwehwe sa egade nkrato yi mu agye atom se eye efiura se de bio awura tro ka se ye na onto plot da what nkama no ntuma ni afa ma me so emra foforo abani wo yare 1 week na ho nto wo a metu afirifia esen mempa gontu sun bia ofia entiti ye yare ayenye den monko Grace Gift Herbal Clinic sebe kwata achachane emu mpa ho a yare bia obese ye furu so apart from Kumasi ohim ani atwuma kofo dua wo be bie branch ka sie pa wa chimota Petroleum Bungalow Family Life School opposite ho a Grace Gift Herbal Clinic Dr. Grace Buedu edano ne de eye no kre wa ben pa awo na wo penes wo mo waduro ne wa nhwe ya wo be hu mienu asemiensa bom prostate ulcer cancer typhoid stroke diabetes ne hypertension no nyina eye ni fichire wo ya bema na bema ni so Dr. Grace Buedu no eyi ato ne nsam edi abibeduru asoso ama mu apagya ya kasi dudu de duru size wa wo pa no stop no ene mi ko pagya media mu kakra udi pagya minim Grace Gift Herbal Clinic ho mo one phone numbers here 0246 518 003 and 0244 126 123 FDA aje jedin kratei atum Hey, Akoma braha. Na di na se woni ase wodi adoru mi nia barma ya. Wonti wo hujai kure. Agwa ka se baby atwa mo na stretch marks awo me ho pa. Pimples no na wo kai akro no nso. Chicken pox ene na nso oben no wo kai. Wa hye no nso se me skin ashada ya fresh Enti Akumai, the secret nyina ni Ernest ointment. Asiesie me redi ankasa. Eno na etu me white ni nyina asia. Ame ntese unia bema. Anti me hudai no. Akuma obeche de say Ernest ointment na ma me chimie afu. Aye promeguma wa musa stretch akumai. Sa, me be na kwa wi. Me da fama me. Oh, wo de afa kwai. Ade hu na wo hia. Ernest ointment yi obenya bi etu aton wo ba bia. Wo drugstore no cosmetic shops mu a enye na. Sa wo padudu atu a. Wo kan shi drug lane. Ana for 0276 53701 and after 0245 079 915. Don't be a baby on Sabeka. Ernest ointment. Who secrets? Yamma kwaba. Edi back 87.9 FM. Yentwa ye ho emra na yenko Ernest Herbal Industry yeba yebekwa ahoma so akofa phone calls no. Ernest Herbal Industry na ye no edi nkomo na sanya na kuya stars so sisi munya dia so be den ama agro na so natural capsule ya every Ernest
herbal industry for aso ye enura ne ye mienu na meka ho asem ba ko ye nku na ba ko ye topa ye enku ne ye Ernest ointment na topa ne ye awake natural capsule na me break ni down dia ma me kyerɛkyerɛ die bia ye na ma wahunu sɛ wokɔ akɔtɔ a die nti a wokɔ akɔtɔ na nso na ma mfa doctor number no ema wo 0245 01 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 Afe 0276 53 77 01 0276 53 77 and Afe 01 when any doctor and so do the numbers are with the year juma brebi abefredi bia no crowd obeje oso no twetwe nkomo no akyerɛkyerɛ onia duro no etimi ya now say ne opese what if do no bia no obenya abotira kyerɛkyerɛ mu na Ernest ointment ana medidi kan aka ho the atiano say unya Ernest ointment na eyenku na nku we say entwen say yare bebo wansa so unya esi ntwen na de ye nku abrebia me say eno anam yusu emma okala nyame de ma won eyi ne ho pepepepe daddy emma hu say yes so na mane ye peno tuntum abosani no etija hyenhyenhye kama pa kokko so ani ne jai wo sa fe unam a ene ye so ba kokko dampam a unhia kanea Ernest ointment o de sra sani akala tele pepe na dele di mawo man ye kama enu achi emma mutiri ni timi gina timi timi ye so kyen ye fe ene gu kwachi se na wo kwa na wo dan wo ho a ni oban wa hwe ye timi twa no na esanso ma eye eho a ese mutirase obi won ma wo kwa bo se ayi pen no benya wo afin dua na ne tu tia no no di gini tirase no di gini tirase obi won so kwa na nti no obom pa unya Ernest ointment so di be ye wunku na abo na yi utirase ho na yadade ma ho ye nyina firi ho no na siese otiri ni yie e de ama wo etu na mo bo se ye peno enu achi masa de ye wo hu yie e ma wo anadwo didie mu ko yie papa so obayisu Ernest ointment siese Messi woni ni kunu koshi ohun sensisaye aba yes me ne to dada minim se ne yete and now the Ernest ointment so eye ho so and me difference aba sana ntubo so oba no se be ma ne bre bi atwam ne ni wa abonten a afi ono ankasa obi antu no funu waja abonten ko wa sha se kafi esanse ne wo hwehwe no ne sa ka wo fi eye Ernest ointment me pacho enu achi obi a o shampa bo achepa mu amu ye fom dwuma mu nam atechemu ena ku afom ni ade apropos ya de ya wona ho a ha dwen pa etimi agi utrafie ontimi nkwafom enu achi esanso sai wona ho mu amu nentina papa ye unya Ernest ointment a eboyi ni nyina firi ho no na fe nentina papa nyina no eyi nentin papa ye no ekeka nentin no bom e ma ne ye ba ko na fe yi ho ma ye tron obi oni mu bre bi atwam se na nentina papa ye no obehu obisa se na de na wisu ye kwa ka say ye Ernest ointment sani atie no ensansa na ha ofo na mani say ye pimples say ye fifisa na nsa bia no uhia Ernest ointment mu aya ensa bia gum ho pen sabre ekọ na so asem kala no titire mu a mogigi kakra no bo se chicken pox na begu a na ekotwa no na de black mu a eye pimples ogugu mani mu di no pi akeka ama asem mani mu no de betimi aboa mu onim na sesin dada mu any Ernest ointment number no 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 afa yehwe awake natural capsule okay we na ma ware ye de ma ware so ema ni gie bafie eba wadiem sania ebre bi atwam na be mantimi nya adwuma ye nti oba da bia no amuna na atoro twotwo no awake natural capsule pie fi ho no a
saa emunamuna ni nyina no ko na wiye no kwasem to ni nyina no emamu biem afi na aka anigye nko a esan se oba yusu be ma so yusu oba no ne be ma no mo a eboa mo oba watinka eyiba ama fe otimi ye adwuma yiye ama wote ade na wo ye no so ase na mo be ma so otimi gina na so ye se be ma no obo adwuma enti kane na okokwansiri ba ko no abra e na obekwansiri miensa ahoden da so wo ho papa yes sanity awake natural capsules emma nkomo na wo mu no bro kan se immune system no enya hodin yie adi adwuma ni emani pedua no enti emfa ho adwuma bia wo ye bia no hia so benya awake natural capsule no bra bia no na aboa ma nkomo na timanya hodin anu na sa nkomo ni nya hodin a yade bi fira bi bewura ni pedua ni mu a akoti asa yade no so nkomo na no ye mra yade bi atimi sesi ana na ada hono men etu hia awake natural capsule baboa na boa nkwamwa no immune system no na amena nya hu ginabria papa yie na fe etimia ye adwuma manipedua no awake natural capsule esanso eyadura media mi sohwe ya mi hu ye enti am se empa me hoda wonim se ya na dodo na fan se eyadura ya ye fane di ne oba eda dabi eyadura wonom na bre bia na asiesie nipadua no odi ni wie peye a wohia dro bia biem na ba kwa tell them ahode ni wie peye anu anu tell them Akoma onse nipa emoja nam ye ntini mu no enu ana fa ye mema enu ana fa ye yi ti se moja na no ye mra we so so anu ba ye mra ese ahode no ye mra ti ahode ni gina so a enu anu no hia hwe bi yes ento hia so be siesie nipadua no eye awake natural capsules awake natural capsules medini kaltrim ns for na dia bedwa so awake natural capsules wodwani e kire enkran na wakwa bisa se ehifa na kings kan say drug lane ewo o kanshi drug lane ye kire na hunu ho no mu a stores of body nyina na adrone bi ho no mu obokwa kings walk herbal herbal obenya bi ho repash ventures obenya bi ho no mu afetinated herbal ebi ho baseline pharmacy obenya bi nisi pharmacy and aferi jos we eyen nkran for modie eno no ntunya akọ okashi drug lane na baby ama kire we dodo bi opa bia no we sabetimi aka se wutu akoton so to ba akọ akọ yusu dodo bia sabetimi aka wodo ni kire ko fodua gapsin pharmacy obenya bi ho no mo afe eye delight pharmacy obenya bi ho drug right pharmacy and binol pharmacy wenum eye kofodua epuemantem kropon mu kofodua hozo so di obenya bi no no and aba nkokon so a ouskobi pharmacy obenya bi ho afe hillside pharmacy and bb pharmacy eno so eye nkokon na do ni kire kaso a mo amwa kaso a fete ne budumburo na bia ka hu nyina no ukọ kaso a de eye stop akopẹ and agidin ho no mu a edro na buso ho eye tribe of Judah unya bisa tribe of Judah ne kire wo a dodo bia opa bia ye awake natural capsule any ns ointment ubenya wo ho no mo sanso ne be koma se ye die mu a eye dani herba ubenya bi dani herba afa misty herba ana Kolinak herba have made pharmacy ana Chris K pharmacy ana se Chris K herba ho nyina so no eye me a wodo ne kire o koma se abenya bi number ne biem eye 0245 07 9915 0245 07 9915 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 wenum any numbers are Dr. Enes Oduro odi adwumanti friend brebia anadwo ahomachi awia nimra no friend brebia no wahe crowd obeje so na meko mesre se bia obi tie me no waye o ketra onmaduane no na ofia wo pa adwuma me ma na number one friend na o meje adwuma waye ketra when maduane no bibia ye but o ofie oni adwuma ye me nja wo adwuma me pefoforo okay wa otifi asema na meka 0246 76 60 7.9 FM Akoma Sam 0246 76 na ebra ahoma no eso na mamema birthday happy birthday Akoma Selina Akosua Abaya we efri wukunu eye Francis Abaya ho happy birthday mama wukunu se ene yema happy birthday pa na fe happy birthday Akoma Felpa Ekria Boatema owo UK
Okay, Philpa Equia Boatsma UK. Philpa, happy birthday. Enko Emma Way, Effie Thomas Jenfi or Belgium. Or say happy birthday, Kasiepa Enko. Happy birthday, dear Enko, my sister Dora. Who were Ashtown, Way, Effie Frema. One also ewo UK ho. Happy birthday, Enko Dora. Ashton Way, Effie Frema or UK. Eho, inti happy birthday, Enko Mamunina. Yabekwa man so ya nature say. Ya di a rem. Would any baby Hello. 19 patron. Me fidie no kwa for mama. Hello. Yen kwa 19. Me ko oba no. Diana wa buru me ko mo yema be na me nya no kwa wai. Mate ye be hwe adane duane top back clinic de wa top clinics ni na no top back clinic de de ni mu na afo di na chie ekoba ne diabetes pa typhoid ulcer hypertension teshiwa awu na wafo mope enamu san ya de low sperm count mo fanfa baby asa top back clinic na 1st July ye mega health screening ye free health screening and ye 1st July me pa chobra ye fa fidie show ni pedue no ye hunu yade e wo ho ni entu ase enfama top back clinic ye wokuma say South Junction Fair Gardens ye sign by Ghana Waterworks Enkra Hacho Agboba Road fire 0244 373895 top back clinic number no 0244 373895 and 0545 467887 within the baby are free. Papa na oh and I'm saying mo ya mo ya fiti mo ya fiti for awu ai woni pa ma mi ensa ai woni Africa news no mi ensa ye kwa me ba mama mi check the mo organizer na me tell me ba be ma no edua ne de oba no abo oba no fi ase de ana me boa amen yes because I hope I could ni mo kakra o oh for my you na nkata na tanka driver but like obo pesika bon ba be ma atubadi be ma so tubadi adeti na wo mo mo de so opa no akola pa ko na ka no be minister kuni bi kwa afakakra ko o ti opa no anya de bi ni de opo na se ni bi nkono so na mo nani di anu ma no so ne ba no nyame ensha papa otwe so otwe bapa da no sisi yade ha wo ba be ma na mu san yade ha wo ba be ma wo mfichi kromu nye odepua eye stroke ulcer koko anase pressure otwe bapa da yeji award da fi kwale na ka ba Mr. Eba Fredmans samen ko me so koko asme to otwe bapa da pharmacy ne kem ka sho biam otwe bapa da amasagia tum emman memedress yesie yen ba modi ama won sanka bi Fred Dr. AJ was 0551 228281 0551 228281 ejana shewa obeba wedini baby afrefri mi aba ko ti papa ofa kwata papa mi aba ma so mo ku ti ase mental coach mi aba ma me mo about ni jumedia wudi na mentia mi ni papa ko se ni ko jedu ku ti ase no kan o lefi amen 20 akete ma ko ti o papa mi aba me ka che mi ama ni ni fe Sebi ka u bin go na bo o pe dia na nka ba pe free mu a na ka o re mi o fokwata mi na me je o ba na je ni ma wa na e wo mu je be ma no ye wa nya de ini kwa de u free so na bo be me ni dia ye se ne ga na se no e dia bo ye ba ye kan de dia ite se ni ma se bi se wa eni se mama ko sia pe wa ma mo no akoma e pe wo bi wo makuma e ma wo bia ite se bi dia wo ametro e nya be bi free so mo Bema na so ba wo awudia isi o kunu a o be temi o kwata na me zo pa ma wana the say bema no e aso bema die e so o ye wa se die bema die so o ye wa se die wudi na dia akora ri ba o won se to bi na me zo na ma o iti so ti we na ya akora na da se wa akora bi dia ma o so ye die the that me ya baba pali nyame show fa kwata papa top chocolate spread no we the fa wo pan no ni mu pan no ne be ye de wo be di no wasa de biem eye top chocolate spread and ye what top choco 3 in 1 no so eye cocoa wo sugar umriku wo mde wunya ni so share na chese breakfast no are ready for 0243 033033 0243 033033 provision any supermarket biem wo benya top chocolate spread and afi top choco 3 in 1 drink nibi wodi baby afrefre na po rabi yankwe ye ni aba no wo se da ma no
o ba ketewa no wo kunu na asese no enti se wo kunu na anti aska no a wo sa edire ne ma no no de o to ko we no eno so de o to se ma no nti ana ene bi aba no so e ma madare na da kafra me nua ba ye be kwa akoda ne dua no within the baby afefre. Hello, Mama Good. Good afternoon. Good afternoon. Mama Good, Pastor. We be on Joel. We go there and lock up on. Joel, okay. Pastor boys, my father. I'm sure I'm alright. Amen. Na me tell me about my info. So the details here. E ko na wo mun tell me no. So mun sure no mabla boy me bata. Me mama bo dia, my say the first position. Na me say the bank money come from. Mun sure na dia about the dia na afuto bi o ndia na me dia mo. Maa Akos, when you are me adwuma. Nyame insha Osborne Garage Osborne Ghana Limited here. Mr. Wada ye Osborne Garage and Motors wo ho e wada kwajom ya ne Despite House and edition mo. Se wo pe second hand car papa wan wodin na wo betwe afilia e Osborne Garage and Motors kwana kwaje de se wo pe electrical appliances papa enkwahye wo fie sense bahata wo ya ye Osborne ye electronic shop ya wo edum ensuase no afei se wo pe blocks papa sidan ya ensuo petampi ni obi dan cement ya nkomunti dan ni na frofro wo si one adwira gu so wo ya Osborne ya blocks ni bi ya was solid and hollow blocks inches bi stone quarry gas na cement bi bomodia na bra ka se ya ne mosque no na edition mo fra Osborne wo pe car wo pe electrical appliances anasa wo pe blocks akosi wo dan for 0240 403247 0240 403247 Osborne 0244 377612. Okay, on me and so na say the wa wonim so pe original wallpapers dia Alaska Star Enterprise. Hello, we didn't baby afefre. Hello, we didn't baby afefre. Akoma Akoma FM. Example growth kwa muhawi ya mafuta na yao ono hukani zadai na umu Amsterdam wa na jamu jadi kwanta wate mama nene ukulu safulu yankwe omochao na obako sia ya na mani bi tebia mo so mu me block we na me yido se bi yido bia eje kwa no wo me na kwa se ma mana so yesira ebe bi na ba trawo na mi kunu wu ye na bushafo me ko yefuna ma ko yefuna kwa bezo ba kunu ye ke mano mo bia no mo ye be man wo ma ye sia mo sapolo mo na me fon ko to mo ko na ma no FM nyame sha papa fakwata Alaska Star Enterprise yenim no ane yenim no so original wallpapers wo de na kachi san so wo Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark and Sweden and wo kra efride ba enu nti se na iwo original wallpaper papa dia bo mo dia na kwadum Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza Shanenson na 055411 4878 055-411-4878 Daiwood Eba Hospital ya the Daiwood 360 capsules abamane memedro no Daiwood ointment Mr. Wada waba bemma ofetwitwu wapo no wapo so febi dobra sawa na fetria na wa we se ampa hututu sisi yade ni na wapo so nyina beko Daiwood Eba Mr. Seshini na dro no malaria fever wanum na ato ano no bi Daiwood enupei amansanya gia to ntata hwe okwa eba no pharmacy shop over the counters ubenya bi for Dr. Daiwood Sesia it was 0201 681717 0201 681717 and 0244 886437 0244 886437 wofra onsa ebeka doctor na wakoto Daiwood enreni bi na ye kwa dia channel so sa phone in segment no eye Ayona pharmacy and so yasne what the pilot capsules and the ointment aba kokwa adro tatahwe kokwa adro no nam kokwa adro puru kokwa guo etutu kokwa ase eye pilot capsules and the ointment bomodia na ma wonsa enka bi Ayona pharmacy omo number ni frɛ na kotu pilot capsules and afa ointment ni bi kokwa adro frɛ 0597 216047 0597 216047 and now 0597 216037 0597 216037 your piling capsules and an ointment ma wonsa enka bisesia mede ede Maa Akos Beluchi yamin show say na social media yami ya domu a
nyam adwoda yɛbɛse atrase ɛde akoma mu nsɛm dwumadie no ato am so sɛsɛ deɛ Samia Champo abusua pani ɔbɛgye adwa na ɔde agodie mu nsɛm ato aso. Akoma e dansiona yet